Ça c'est les Maito. Amor. Bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce, 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 bounce with that, bounce with that, DJ.
Wa mawhai o na awina atu o le polokalame a le au auli mafufunga mua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E risitala aila walo. Sufunga bali na le vipese por fa ile le rubber band mai Samoa ma le suga mo tasi asuao fa tu kontua ia le punia la va sauia oe lau penina ia o vele mena e alu ye le dei tai au atoa e wan tu fo ia momoli to miti e toi fo i mai ai ia o le dei wa afol sfulu mole luma e te le toi fo i mai o e malama e au tai au le Valentine a o le nei lava e te wha vai i lota mafau fau. O le waka wa o kula kusolo ya au kuru ki vai ngola wo. Vivila ganga tana vantu i le tampo inga ta mamu tina mantua te nane i au ono pa iha le tua. O lo fale le manu i so se fata whaitau lang lava tono ni usila mantono e mama. Ma lo le soifua maruia ma le langi mama so tofi so sfutolo le rima sino February. Tanto wobie le lofa malanga leo le tapa au sili i lunga. Ya malo le fa malo si tutu mga luenga le malo si ulu. Ya Michelle fala au dantu leo na yo tanto walo mafana ya onga o le nifo ya vagiaso. Ya va malo antu trenga ya tia ma le tomba tanga mai le tau na lila. Si uli me foi stimuli ma antu. Le nganto leo le sunga la o ma le matusalo le tau. Fa malo le foi le favor. Ma lo foi le on sai ma lo le tau antai. Awala wala tau tuina o lo o tau paia ma lo o tau mamalu talo si o le dai te malosi talo si o le dai te manuia talo si fo ona sa laki rau pepa na po nga laki rau pepa na po pengo e oi ina tanto won tu ia fo ia tanto tupe ia pentau ia tanto sele ni ile vai ia le temi al want to lucky mai e vo le temi al want to ia me fanto fan to lava ia Telephone to ina e fair e Carlo Facio to fine ya Agnes Marina ya ina Kansas ya Malilanto awole Kansas City Chiefs ya malo le tapo ya langantele fa malo to ya lofa ya me isa to loma ya Mal Marina umana ma futo ina Kansas ya fa pasi ngame ya ke wa ma isi o go lofa ke wa pa lava Americana alisio kama ngai fa le kele nang ka ko wa pa wava yo wa pa wava wo e mo ba je me va tanya musa mala ingale ma to mai nai vel pone Australia ma lo so fu ma wa mala langi ma va kitiona e tal si ole dai so long le ia fu fuanga ole dei fo i vainga ole a woli ya ole te va into ile so o le so le ana whapea o na whaatau i dai. Ia se tasi o alo le tātou tunu o lea ua ia pale mai se tasi o to finga pito i sili o na maua lunga i to tonu o le malo tele o Amerika. Ia o le tai lea po le whaululunga, director. O le National Intelligence i to tonu o le tunu upo le malo tele o Amerika. Loro wing. Ka siar kala ka le mi ngoi ka nga ye ko kongo CIA ko kongo FBI o le DEA o ama isi me ia o le makwa kele am kai kuska i korunga i kongo Amerika ia e pe ona ia le tutua fo ia le neia alo le tatu tro e pe ona fa la loa tu fo i longo le tutua ia ale tatu wala le radio samo tasilima iva tolu mo ya si masalo se kai yang ka ko nga ia kule le tuma ia tuma ia tusi gabat ale no ma wole tala fama ole totonga le tuma ia tusi ole ri samo fo ai ole mema tutia me le fam tolanga no mo olona to lupo lana totonga na soifo ane le fama ile ngo kiu ke ki masi marko sanga fo le fale mai i miro mo so le ka fiolai alonga wi kere le pi ka ngoka ko ele o mangelera ya pio i nai miro mo i le meka o papa toi
Ia ai elele si o koe vai kasi koe lunga le ka komsingi dia. Ia pe o kei mer ka komsingi a ka ko. Ia pe se me o le fia e fo masingi a kia. Le rei fo I vai ngola. Woti ai si ka ko anga ia kia. Ia po le askala mai. Pe fa pe I. Ia le temi le fa tino I fo. Ia le fa tau tonga o le fo I tama tai. Ia po le rei lo le tantu tudo. Ia wala vele rungu pu iri o lo topa ia ma lo o topa balu. Ia ma lo la vale on sai. Ia e mangi se ko fore lanche singa kanga ka ke kausa mirgi o. Io e kango fa di ele ka la fa di. Was a Republican. I watched her, and was a 2020 Democrat candidate for president of the United States. It's not easy, right? It's not so easy. People think it's easy. It's not easy. Throughout her service, Tulsi has always distinguished herself as a leader of the highest caliber. She's earned the respect and admiration and love of Americans on both sides of the aisle as her profound commitment to the values that keep us free, and she really does have those values as much as anybody. In recent years, Tulsi has been a courageous and often lonely voice speaking out against radical left's attacks on free speech and the dangers of an unelected deep state. And I have to say, she was very, very strong for me when I was going through all of the fake news and all of the problems that we had with some very sick people. She was always out there. Before I really knew her as well, she was out there defending me, so I appreciated that, Tulsi. But the threat of a warmongering military-industrial complex and the weaponization of government and governmental people that go out and persecute, they like to persecute people that are innocent. Tulsi herself became a target of that weaponization when she was outrageously placed on a suspected terrorist watch list by the Biden regime. It's a very evil regime after criticizing their appalling abuses of power. And I'm confident that as director of the National Intelligence, Tulsi will work tirelessly to keep America safe. And she's been doing that her entire career. I think it's going to be a very natural day for you when you walk in. It's just have to keep the way you are. Just stay the way you are. She'll be clear-eyed and she'll be focused on the threat of radical Islamic terrorism and lots of other threats too, threats from within, and give no quarter to America's foreign enemies. At the same time, I'm entrusting Tulsi with the responsibility of overseeing urgently needed reforms to the U.S. intelligence community to protect the rights and the civil liberties of all Americans. She'll provide the American people with transparency, eliminate corruption, shrink the bloated bureaucracy, and restore honesty, integrity, and trust to the national security state. There's only one thing I can say, that there's nobody like her for this job. This was a very easy one for me. She was recommended by some of the top people in that world. It's a little world, it's a little smart world. It sometimes can be an evil world when the wrong people are there, but we have the right one. She's had so many great recommendations. I would say Pam was right up there with her, Pam Bondi. She had a lot. I know her a little bit better, and you're doing a fantastic job after about 3 or 4 days, right? You've had a lot of experience, but you've never seen anything like this, Pam. But you're going to do fantastic as the Attorney General, fantastic. So thank you and congratulations. We did this with Pam a few days ago, and this is again my honor. So congratulations to Tulsi, and I think Pam is going to administer the oath, and when she does that, I'll sign your new certificate. Good. Thank you. Thank you very much, everybody. Please place your left hand on the Constitution and raise your right hand and repeat after me. I do solemnly swear I, Tulsi Gabbard, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, and that I will bear true faith and allegiance to the same, and that I will bear true faith and allegiance to the same. that I take this obligation freely I take this obligation freely, without any mental reservation without any mental reservation
or purpose of evasion, or purpose of evasion, and that I will well and faithfully that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. discharge the duties of the office on which I'm about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations. It's great. It's a big deal. Thank you. Okay. How's the Oval Office looking? A little different look, right? It's the Oval Office. Okay, we'll get a good one here. Okay, not bad. Ready? I'll stand up there. I think we'll do it right here. Come on over here, Abraham. Okay, I'm sure there are no questions. Mr. President, where will you be with You know what, I'd like to Washington? have Tulsi say a few words first, and we could answer a couple of questions, okay? Good. Leave that. That's good. Mr. President, first and foremost, I just want to say thank you from the bottom of my heart for the trust that you have placed in me to fulfill this critical position as Director of National Intelligence at any time, but specifically during this time. Unfortunately, the American people have very little trust in the intelligence community, largely because they've seen the weaponization and politicization of an entity that is supposed to be purely focused on ensuring our national security. So I look forward to being able to help fulfill that mandate that the American people delivered to you very clearly in this election, to refocus our intelligence community by empowering the great patriots who have chosen to serve our country in this way, and focus on ensuring the safety, security, and freedom of the American people. As you've said, Mr. President, this is what I've dedicated my life to, and it is truly humbling to be in this position, to serve in your administration, help to rebuild that trust, and ultimately to keep the American people safe. Last thing I'll mention, that in your National Prayer Breakfast speech, you made a statement about your legacy of wanting to be remembered as a peacemaker. I know that I can speak for many of my fellow service members who are here today, veterans, Medal of Honor recipients, how deeply that resonates with us. For those who volunteer to put their lives on the line when duty calls, but to have a President and Commander-in-Chief who recognizes the cost of that sacrifice and ensuring that war is the last resort, not the first. So thank you for your leadership on behalf of my friends here and all who wear the uniform. We're grateful. Thank you. Congratulations. Ia lena, tama ita isa moa ua avea nei ma pule ia po ole whaatonu sili o le National Intelligence a America. O lona tolu, pa mena sufuane le whalemaile I miromo. Sole, a mire meska opa touch, o ka. O lona wingana, o tātou lena isele menga ko visiei, I le whai ungola vea sona se mwhai atu o leua pale mai fo I se tasi, o alo matama whanau o le tātou utru. I se tofinga tawa loa o se tofinga pito I sili ona mawalunga. I te tonu o le malo tele o Amerika. E an tātou nofola ma tātou mawofau ye. E sifu ia ia awalai, e toi lifia I lunga tātou e uia o lefa mai e uia tu I Hawaii, Amerika. Ia an tātou wala Samoa. O le Samoa, o le Samoa. Ia meme si spatipati mo Amerika Samoa, Tano whantua I hinga wome ma saniola mafuta mele nei a salulu. Ia antono lea so le tupu I nai Amerika Samoa. Ia sanga iane ai o le tangi ali ia Tulsi. Ia manuia leo no fua inga. Ia mawawa ai wha le leipo ai ngau la vale inga.
sin mai New Zealand o le sin sa o Amerika Samoa e pe sin sa o Samoa wa kumu ma ko New Zealand pe sin nangi Australia Sufuma le Coliseo Leone ia pula nga mawalunga Leone America Samoa mole tu yelo faanga ia tanto umalava mole tu le mai tu vita ia Chelsea Gabbard ilona to finga e pior fa tu toina ina ile official pristine ole malo tele o America le pristine ya Donald Trump ya Antonio Nechifsi ole ala ngan wenga le to mai tai fai ole ala ngan wenga ala re le winga o lona to finga pe o na to fiai ya le fai mai ile ofisa o le to minta e Chelsea Director of National Intelligence Services o wing e yai la lo le fa manu ia po le va ainga al to minta e Chelsea ia le va ia le intelligence community la to te va ia fa la wa itele ma fa tonu polo kalame ole National Intelligence ito tonu ole malo tele o Amerika ai mali si vainga pito silia o na tawa ole ngal wenga pola mtai fa yo ya le to mai tai fai mai oia e nate fotua ina le presidente le malo tele o Amerika atuai ma le National Security Council fa pe fo ma le Homeland Security Council yo ya e no fola mai ma fo sole o le si lima tama tau leo le presidente o le malo Amerika o le tama ita isamo sole ka fefe ya e bana ia fui la le pe tango fui le liu le si tu ya tono i leo le amala malama i fo ia le presidente ya Donald Trump i se kai ya kau finka ko ka penga fui le kau finga fa swa for ko inga ya Trump te le lo ye po le se swa fa talo fe un le le presidente ya wala wo pale mai le alo tanto tru yo ya masalo ai se kai ai si yo mo ke ma fo ngi oi
O le ase suafa e ongo faa. Faa suafa e pele skinga Amerika. Fefe. O le si o mafau faa. O le has ko inga suafa. Ka ua e avi o pele skinga Amerika. Ja, e mano le fai o le faiva. E oe. O le e fa mai o tulsi o le tini sa va. E o pesa oi. E oe. E o pesa oi. Anga le mo tele fai mea ma fai. Scooby-Doo, pop, pop. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. DJ. Kanga mai SJ Paulo matofanga me kema DJ Dave Jalawa Joy Leo so ya DJ Dave. E o le tangi umi oi. O le la ki a ko e le sunga le Lisantini ma Wayne. E SJ ko o le tangi umi o le tangi Leo tele. Sa ili se a onga a matsa molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O e mo mia singaluenga customer service, hospitality,
po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa po fe a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ngata. Ai olo o iai le mātou au sosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se aina. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausaga o tautua ma o restalaina fo'i mo le uaina o lo mauta, falsam fatfaigaluega, fa'apeli peina o vaivela ma o ngaumu. Falau mai lo waleni o le Amos Electrical I le o 25 215 o 25 215 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Te toe whatalo whatu I suafa mamalo Yesu Keriso la Nazareta I lau whafunganga Samoa I le nei fu I tula leo toi moa le amanoa tātou te mafutai I alo mai ala tātou proklama mai pēla wana masani ai o le lui tau mo oe mau Whiwhai tau ina I le nei fu I whapopo ala tātou proklama le mua Samuelu lona matau pas fulmar fitu alfa I upe fast fulmar fitu Mo Samuelu lona matau pas fulmar fitu. Al fai upe fast fulmar fitu. E wha pelo na fai taunga. E iloa I fo I le nei wha putonga umba. E le wha aolaina tangata I Iova I se pelu ma se tau. A o loo ia Iova le taua. Na te tuina mai o tau I o mātou 5. This is the Lord's battle. And He will give you to us. O le tala lea. Ia, pea wana masani ai. O le tala I le tau a tā vita makoriata. O le autūla o le lutau mo o ema. Ema fai ona e whātou I laloina le sau ai. Ema fai foi ona o whātou I laloina le sau ai. E watu tā vita I le aso le ai watu ia me ai ma ona uso. Whalonga kula le kupura mele. O le me o foi. O le tūtaua lea, o le tūtaua Israel, o le tūtaua tangata o le atua. Ai ua fefefe, I le kamaloa le kumai o, e le ngaka maua lunga, a o longa leo, maunga fōringa wa aia. So o le mea laia vea malu ia te oe. Auange ia vea fōringa wa aia, auange ia vea le leo, auange ia vea le kalaanga o le skaka ke fefe. You can defeat the giants. O le kele I o sau ai o le soifuanga le nei. O ngā whaawai vai a kākou, whaapala ai a kākou, whaapopole whaafefe kākou. Ai ai le maro si anga e mawhai ai, ona e so sofa ina, ma whasiu kia le sau ai, peka pēr sau ai. O le mela le e tau, ona mana tua e tātou. E mana tua e tātou, le kala kāwi kāng whai hako riaka. Whameke sau e ke au le pelu, ma le kao, le karika, mau fōringa, makfumalo kala anga whai mainga e kua mai, au te aluati a te oe le suafa I ova. Wai vai mai, the name of the Lord of hosts le suafa I ova. Ele I alu ma se kusipasi, ele I alu ma se kamau ainga, ele I alu ma so ngā poko whaafika fika, ngā alu I le suafa o I ova. O ina foi, e ma whai ina e whai atu I lalo ina, le mea kongoa lea ma le whaafika auri le peo se sau ai a oe, mai le ngā vai aso, ma le ngi aso. Ai mana o te manu malo, alu I le suafa o ke riso, e ma whai ai, ona e manu malo, ai o ke wha moe moe lo poko. Ia, whamanui mai le tua e lau whaafonganga,
e mai so fe au le ni aso no le swafo Yesu mene Yeah.
Mali na lo bepesela hallelujah worship team le ding vai ngola wole mo bepese wo fa ngoina si le fa fitai tulunga tu ile polkala meda ole lo ita mo e ma u le ding fo ya su tofi le wo tu lu mo la fa minute ona ta le le tu la e tasi sound ba ile sound le sunga ya si yuli umala le fi mo ta tu tala e vai fanua la gara sa mo tala e ta longa wale longa pu yeli yo lo tu pa ia mo tu malu pasta rolani Michaele Leota fa tai mo ta tu polkala sa pa bene valero sa ma mai mene che vado da vali e vola volo vutu su e ma se vai ma pa ma delle masanita non hai tu na ole su letto ga e su e mai ni ulo mai se so sala ma sei lei mele che ti hai io e le alla tele non posso e le alla tele ma si io pongo a guardare malepe ma poi io sole pa della neole tama mai mele che oh ma no fai a tu o de matele tele che io la vale tu sameme dia e lo ai nga e sola na poi sa tabua e se ma fa ala talata ile fai toto a ole a sala vali vali solo ile ala e o se tiene male taula a te le lo ai na lava e mamma lo tu malo ala la paga so sala ma se ile mele che dia io e ile ala tele non posso solo ile ala tele ma si io pongo a guardare malepe ma poi io sole pa dalla neole tama mai meleke ma no poi a tu o te martele te io la vale tu sameme Talo fa fongo pa talo fa tu tapo inga le tunu ile nei foi vai ngole oli ia wa foi tala mo lau fa fongo mai mo tu tala tumua ta pa ina ni sila e war so na ma e tina inga male ki ave esele tona mona ia fa linga ta fi o fa masino sa tau vanga tu sala talo nei ta longa o tau na mona pas piko na ave ma au matua o le wa fimba de lima fongo mai ia fa lo teleno ni tala e mo me ni silo na mo tinole o war so na ma a fia ma fo fo tu sai mo tena inga male cookie e be ona fa dia e te mari to mai fa pitoi so tanga fa va ma lo University of Victoria i Wellington e ona va so nei o sai ni ai maro sai na male cookie is e penga e be ona i lo ai o se fainga pa anga mo fo anga to e vanga to mo ainga ile malo ni sila wala to fa lia sa ta on fa i lo ila to i fa matalanga o le manienga hai le se dia le cookie e to ovele tus fola New Zealand e ele sa o tonga o le lasto tanga New Zealand i le fatino lava i la to wala to mata upu ai ya o te roa ona faso soani ia mata upu le vai fa pe male pui puinga ta polo mi sele pare mi o le cookie Mark Brown e le se me ile mali nga masaine fa po pole nai fu New Zealand every time ta fa i le to ta ma o le minister vai fa po New Zealand va vasta mane Winston Peters ile lelo ngoino ia ai sa faaliena nai Dr. Yati a Don Weissman o le Johnny Sila Pasifika. A whaia te tilo i whaamtalanga ai tu me lua, ilo na manatu. O le atu kuki e sili atu lele lei ola na whinauka. A wa o le awhia ngainga e whata tau lei whiutana inga, a e leo se lau telo ni whiutana inga, e peo i nā leo lo i a ele nefu. Ma le mea sa marino mai, sa tala noa mai Brown i a Peters i lungo le telefoni. I le tūlanga o tuai le kuki, ma ua lava lea le lei, e whaailoa mai ai. Na ile tilo ni sila, e whoringa mai ala atu te mana nao, e whola sia mea umai lungo le lau, ai o sina tunua e tūma o te peo le at kuki, e tō wau, e leo tala penga iai. E leo na manatu iai le paleni, e tō wau o le at kuki, e sili atu lele leo na whinaunga e pion whari ai, e na nai. Ai o whari anei le pari mi o le at kuki Mark Brown, o iai loa ina le maro si telo stos tinanga i te unga iai la nasi stinga i seina. E whaari ai le tae o nei ni ripoti o la e whaelo ina whaamtalanga umo le malia ngai ni nai aso muni mai.
Hei ele anga o minista fo le moto le kuki o tu mau pere pongi sa winga ile marianga e sa inia mana malo saina. Ole asi singa Brown wa langa langa ai fila fo inga wale ngati tu tonu le moto ai fa pea tunu fafo. Ai o se la fo le e fa tu tuanga wa mai fa tu ai fa sala le ni pa mi malana ka peneta e ma fu mai le ile la va vesi. E au fia i fo e malita sanga mo tu spolau mo le kuki la la to wa fa molo o name. O le taiulo le partia le Gogo Islands United Party, te Ricky Heather, o i whalia, e au ia Brown an whātu ese, tanga te lau tere ma step pese, o le tofi. Ai po o lona langlongoina o se pālota o le le whātu tuina, o ia malana whainga malo. O whamao ni nei leo leo, ia le lisa whano le ola ina o so aina ta avale tolu lungo le ala nao ta avale wheo ai ale styles of Western Motorway, i o kilani. Ai o mai lava le teimi nei, e le eise iso ave ta avale o ia ta avale, o whailo i la tau. O Joshua Nathaniel Lam, e Joshua whātau sanga, ta mariule ma mea olas forini tolu wai, ino o so aina ta avale tolu le State Highway luas fulu, a o sa vali lungo le motorway. Ali e se sui o leo, e le eise iso ne ave ta avale sta tu i le teimi. E to tasi se moni mausa avala au leo, ina o tau nuu i le mesa tu pore whaala vlave. Ma ia whaali ai lona ino i le eo seisio nei ava ta avale tu ina ua teia lea tama. Wa abe se nei al whainga malo le Solomona i le whaali inga tau fia sa vau iai wha masino to tolu le tau wanga le tau sala Pasifika talui nei ona tu o le tunu. O le minister ta upolo loto e whale sa ia whatonu ina i le ofiso fe malanga inga. E wha amatu se whaali inga tau fia wha masino umba. Sa wha masino ina le tau wanga i le tu valu February. Ina ua mai ona mawatu ni whai tionga matua inga umai whainga le tonu, ai le whapaleina le tūsalo sa mo ina manu malo le tūsala le Pasifika. Ka whari ai le malo ne tua inga e onga, ina so tanga matu la whono le Solomona, o le pongaile na sa vau i ele tuwa eso nei whamasino, e au fiai ma le taiulo whamasino le ato o le sa Terry Brunt. A petai, o le taimi sa whamatu ai le wharinga taufi, whamasino e to lua i a pack up sovo Papua New Guinea, ma misma ata maunga loa tupau tonga, wa mai alama tu va ese male tulung. O le ia te ole sa, Jane Canas o Vanuatu, ma tudaya Korini Hona, o le Solomona ua wha mautu nei Filipaina, ta tawhia uman valai malele. Ina ua mai ana wha maupu pa umai wha mtalanga, ta whaia i lor wha iunga toi wha ui tua le wha ringa tau while sonanafi, ma wha tanga i lor nei wha masino tu ua le Solomona. O loo te ena malo se le ia te ole sa ia sana mesi te sa whaia, e pena ia longo ina vai ango tala le in-depth Solomon. Ina ema sona i lo professor waire tu enga. Ai le whātonu le tau vanga tau sala le Solomona Choice Econofilia. O ia tapa ina se whāto o toa o whātupula ia le langa o langona i lunga o walo sto tenga lau tele. Tai tā wai, e mana nao e pui le mamalu le tau vanga tau sala le Pasifika i le sine o tu. I le mautino lea e le o le tau vanga tau sala i whetena inga. Ai ui leo le tamatai sa matai tuina le ngā sistenga o le tau vanga po le scrutiny, o le ofisi sili foi o no whanga o tau situsi a le Solomona Pamela Niso, o ia te ena nei tua inga whasanga i a le ia te wale star. Rai a whaari ai le in-depth Solomon. O le whaai unga sa ia, i sa muni ta ia le leitulanga uma po lo tukolo le tau vanga tau sala. Rai a ta ua, ina ua maeli unga whaatele tanananga i lunga o le whata o whalinga. Ta wha maumau ina i loa i le lato i tūlau po le spreadsheet. Ma lato wa aia i le tūlanga te tuso le tau sala tonga ma le tau sala Samoa e pe ona te ilua palota. Ta ia wha manino ina e wha pea o se tūlanga wha pea tūlai mai o le wha masino te iulu e mana o mia lana palota e whaiai le whai onga. Ma ua na o le ia tō le sā e mo whai ona e whaia le whai unga muri. Ma ia palota e mo Samoa ma maua ilo e Samoa palota e tolu ai lua tonga. Ma wha pale ina i loa le mi Samoa i le manu malo. Pali neso, o tau vanga i tusei unga e iai, e le fau. E peona sa iai fau i le rua afi, ma le ono, le fau i tari tusa le unga sa iai i le bao le tau sala Samoa, ma le tau sala o le tuki. Ina o tu tusa voi palota, o le wha masino ta iulu i le taimi, ta whaiala na palota e ilo ai le teine manu malo, ma aveaila na palota mo le teine le tuki, ma manu malo ai. Wa fola nei e le ia to le sa ilo na whato ai stangi whare tu la whano. Pasanga ia i la tau sa tua ia o ia rifai mamanga i palota i le teimi lama i tau nua o tuai whanoa. Ta ia wharia fo i le vaiango tala le Samoa Global News. O la ia tapa aina se whato i senga mai le malo tonga i whai mosui o la tu tangata. Tu sa i mo sa whainga sa whaia i a teia i pio na apia ila na whanau.
Ono whalitua, maluna tina ua maliu. O lo whaua wea susue ngā leo leo ni whaitio ngai winga i tua ingo ni whainga whao mea pole extortion. O tangata whatau se tasi o supermarket i teri au kila ni saute i whai ungo Januari. Wali esi sui so pole o leo no latu talanoa se numero tangata winga i nei tua inga supermarket just pack and save i Manukau. Sa talanoa por kamera checkpoint le Johnny New Zealand is the tasi o tangata sa whaitio se tulanga whali lulilo. E pena i tā uai, a tā whio i ese sekula ati le supermarketi. Ma se se ai ona tua ia o ia ile ngaoi. Pai e tā uai sa whaamata uina o ia le sekula ati e wala au leo pe a whai. E nate le to ngia le lata ile whaase lau tala. Mo le ngaoi o whangu whaamo mosi tino e loa. A ina o i siaki luna li sito nan whatau. E leo iai di whangu whaamo mosi tino o iai. A ina o tau mawhai whaamatala iai ele o se mea sa ia fuafoina. Ai o sasi. Ai sa longo ia le skula tie masa ni ana la to vala wina ia leo ai to wa sili ai lona tongi o le vai nga tope mai e talo sanga ina lo le ato le CCTV be mo fai no tilo ia ile na mesa fai mo fai lo ai o nei fangu fa mo mositino ta fa ta ina e masini por scan o le mele o ia e mama a wa le sa scan ai le o ia le city ta ia longo i lor skula tie vala au leo ne manino mai o nei fangu fa mo mositino sa fa stol a fa mo mositino fa stol masini fa ata mo loa e nei lor vala au leo ai te tala lo ia helu talonga u kai mi mora lo ka pier mora pasika e vai ma au ma tu o le kamera tanga su pala bri e per fari ai le sui mo o black ma fa tono le fono fa fora o ka pier mora pasika la u li Sir Michael Jones. Ai fari ai a Jamie Wall o le digital sport o le fari ne o te sanga o le moana pasifika i tamasanga. Malona manatu o le vai Jamie fatun tonu ua mai al tau tangtaruai. Ai wole Jamie mas tuai o le ngata mole la tu lava o tapuai ai fa pem tanga lau tele fia le kapi. Ma o mo mia fa mauni le moana pasifika o se au e fa count tu money. Fari el kamata i office si fo o le moana pasifika Debbie Currenson o le ala sanga am to mai tonu le portofono a wa le awa pule nei ele Pacifica Medical Association ia por PMA ele fatta mo ina le is fatta no ngam tu le langolango to e mafai ona fa wow ali Sorensen wa pasel kai mo teu nga mara matanga se au fo ai wa menino mo nei tawo tele fa la bro tonga o fo ina le langolango ona mau tawo tusa male tusa o le vainga ile lumana ai fatta si male au Sorensen a step por to fingo te fono fa tono o moana pasika mari to fingo suite te fono sai ai ile tolu te sanga o mo vai ile amatanga mai o lo ka pia moana pasika tu para ka pi a fa inga tano te fa to sina any tama talu mai ona li wat ai ali savea it aloi mo firfia ile to fika peteni o fa sto fia ni to tama fia ta aloi moana pasifika o le talo mo moana pasifika le fto ye mo le force ile sto na le vasonei leo la mo ai foi captainina e ari sevea ai o te vere o fatu ia le langolango mo le ai o le fava ino se grupo tamata alo la kapia filia tua e kalvapu inicio la to tamor super la kapia por super rugby draft ile sui le Chiefs ma le All Black Anton Leonard Brown wa ave ia lana langolango por full Peter Crusaders ma le All Blacks Will Thornton wa ia foi lana langolango a lo mana ila matanga super kapia ni to sanga il fai un orvaso sa faria Leonard Brown ile le Jordi Sila Pacifica o le ia se kulupo tamata alo se ai tele le tele a walo fai isi talonga e ele NBA mal NFL o ia ta wai ta ona del super capiva sta mel sanga e vema fianga ma o se so tinga ma ta pai e mal ta no tala muri o talonga mai fiti o fai au mo mora o capita ba ta ele fiana e mal teni sa ta alo mo foi o ia ta para capiu ni fiti ia se ta ia la moa mio e fai loi ma tanga fa ngari e tu ai ngotanga tusa o le same sex relationships o le ta panga o fai ai no fai loi le kapi fiti le vasonei fa pem il vaston wai fa pe o ma tanga fa ngari e tu ai ngotanga tusa i automatai o se me monio lo ari mai o le fai a ngata tele no le tori sila pasti kai lalo se fari lilo dai ta wai o le tele o teine ta alo ni teine moni le te misa am ta ina ta alo le kapi ave tai o ni nai fato sina mai tene e ma tanga fa ngari mai steine le li o le kapi au fa va malo o sui ai steine mai ta wai e na te ta pa ina le kapi fiti e fai se ngai o inga ma fai se ta yala mo ami pulea
ina ia iloa ia teine ta'alo ia manaonga tupula'a ia ni pa'anga pa'ungari ma manaonga ia veai ma teine ta'alo fa'a professor tala nao le yaso ko fia malia pe o mutangtauma soi foia Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa, ono. Tala le tau mo le so mo le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e matele ina le leu wingo le tau e ono iai na itimo to ulu i tu saute mo mātua au kilani i le awa uli. E angi maria mai savili, whaalongo ina fo i le sau malu mai le sami i le awa uli nei. Bevela wha mawina i luas fulono tikeri ma le malu lua se fulufitu tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafiana nei i le luas futasi minu tete ai le tulai valu. Mo le aso atai ao e le leu wingo le tau se banga na hai na itimo to ulu i le taiao. E angi mai savili mai sa sae whaatupla ia lona malosi i le taiao. Vevela o le aiai e luas fulono tikeri ma le malu lua po i le sau malu tikeri. O le ao soa e le lai le taiao a taiao le toes fulu minute i le tulai fitu ma o le angoto ifo i le luas fulu minute te ai le tulai valu i le afiafi. O lau tala nao le tau mo le soma le aso a taiao. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Young
temi longa wan sila radio Samoa le divaingo la wuli le walu se fulu male tasi biru te wote ni ya le tula e tasi e mole tulanga fa tele sunga ya se uli mala le fi mo ta tu tala pe re fa funga tu yai ilanga na Samoa ilanga te le ta tu tala ita longa mo le fa poponga i le tula lua in le awa uli nei e fi filanga o le wa mo le filo inga foi i le divaingo la wuli ya male sunga le li fo mai le sunga ia Dr. Ciro Fuatai o le tutomala nanga le Beta Drive Doctors i mangele fa talafan to le sunga le lifo mai ma lo so fu ma le langi ma ya fa ma ruia to fu ma le to sanga fu la to ia ma lo le so fu mo ma lo talafat to le sunga o mo fa pe fo ile malu o le fa fonganga il ne fia la tunu e fa ma ruia to fu sanga fu i tele tangata lo fa longa mai il Naples kalame after ya ma lo le on sai ma lo le tawa tai ai longa pisi o to le mtanga le to sanga fo doctor o lo faisi ma to pa pisi il nei vai taimi ona o le to telefo tangata lo town uni mo fu fuanga nei to sanga fa pe fo I wa le o to ya mai fo ya o ngata mai tima o fo lo fo ia nisi o lo a fia I vaenga se eso so fu malo loina lo na miel so sani o le stulanga ua fio lo foi nisi lo fenga venga sa fatama ia il frufa pe fo il covid ina I vai aso o tene ma o me ana o le tam fai ona no fo pui ai lo fenga venga wa mai lo fenga venga ia o le foi nisi e fai nga venga ai me se pe a fio mai to tele o le tunu e taun fai ai o lato ngas Lili ma lo fa tai ma lo le sai ma lo le tawa tai o tau I foi ya ma le tu ma le tu nanga Ciro Lili o le te va ye tu I o le le vanga ta o le fia sa no ye le sunga le fo ma ya le toi tuli wan tu fa o wina le tu no le malo le tu en fe o le sa no ile tu langa le job seekers benefit mai le mtanga luenga po le MSD ia po le social development fa mulmuli Aftai o mo fa aftai fo I le tu taua wa to tele nisio o le fa fonga anga sa mo po nisio tato lo o afia I ne tulanga mo o ave iai ia il meleta o tato ul benefiti e men to le na usui le metanga luenga tu la fono po wa tolu le fa po le lima tausanga ua ta ua ia le sosoani le po le benefit le e ave tangata le o whainga luenga pe le whainga luenga po mana mia sosoani ua ta o le job seekers benefit ma o le benefiti le na pe o le wha ulutanga le na o le benefiti I lalo ai ia the solo mothers or the sickness benefit or isi me or disability po alava is benefiti ua fa bota o le office or the social welfare or the job seekers benefit ma o te masalo e popole ai la nisi o le atonu pe atu le office e mai o lau benefiti le o job seekers benefit o ele sa le sickness benefit mandole o le fa utanga na o benefiti uma le wa iai o pa uma iai benefiti po le avanga na le pensiona e ese le pensiona e patino e se aia ma le tulanga la na e to tele nisi e popole ai ma e o mai le mato ofisa e mantuale e le o se mato nga luenga tau fa malam langa o mene tau fa malam lama le ofisa o le social welfare po le social development ia ai ona o le ngana mai si foi tulanga fa pena fai ona mato fa man mato tangata mai one pole pe au atuli ile officer o le social welfare FMI o la benefiti le job seekers benefit e pa uma ia benefiti la ole fa ulunga le na o le melo na lua o benefiti na e tau na va aile fo mai fa tasi le ono masina vanga nawa I se swinga lo so fu malo loina po se simea a fa pela o vem fate ta inga e te ile sickness benefit e ye fo I tulanga
mea tāua e mawhai ona e alu ai lalo le benefiti le nā. Po se ngase wale mawhai ai ona e whai ngā luenga po le alawas tūlanga e te tau ona wa ai o e whaatasi leona māsena a whapeo e mālosi a nā le whaafowina o lau pepolo o le sickness benefit. I le tele ofisa, le mātou wa ofisa, mātou tele fia wa ai le tangata vanga nā ua Yeise suinga I lon tino po se me whapena al tele au taimi e me whai ona saunia a vili matu le ofisa ona saunia leo le pepa mandua leo a lafo umai lunga o le emaili ele to tele feo tangata whamai e vatu le kopi o tele lopo le alme wha o ngā ere kopi wa le sona o ngā a latu le ofisa whamai le ofisa lau o umane mawar kopi o lau benefiti mea nā line e ei ia le unemployment po le solo malas po me whapena o le tele au mea nā o whai lunga le emaili ele to e tau o tuai se officers for mai vanga nā le teimi te amatai ma le teimi to e vai e leona masina le tūlanga leo sickness benefit. I eiles benefit e ta o disability allowance o sosoani ia e me whai ona wha o popo I le sickness benefit po isi benefiti. E ave I ai ele mtanga aluenga. Sosoani ai inisio o tūlanga I e mana mia tangata whape o e te mai. A whape fia mol sosoani tongino o whala au pol vaingol fo mai. E ele disability allowance e ma whai on ave whaatumu mai el fo mai. E ele vainga whaatumu oe. Ma le mea ave whaatumu mai el fo mai na on ave e el pepan whaitalia leo el fo mai whaatumu. Ona toi a maile ia oe. O mea umanai te fasilia el mtanga aluenga. E iei fo ilese benefiti e ta o le long term disability benefit. E pe wha lua le tausanga ona wa iei oe o tangata ia o matua le mawhai apa o maua le stroke po se tangata e le mawhai ona e mana mia so soani wa ia le lato ainga. O lona winga ua le mawhai au na whai e ia se mea mo e wa iei lona ia tino mea umo lona o langa. Wha tasi le lua tausanga ona e alu wa aile fo mai le tūlanga le nā. E iei ia le whaatūlanganga il matanga aluenga. Tauna wa ai pe tangata wai I aso umwae e ele tūlanga nā a umaliu tangata. A la o whai ale benefiti, ututongi ale benefiti, tawa al mea la naim na mia tanga aluenga. Toe wa ai o tangata lea. O nai whamanantunga nā e so soania tuai nisio a inga. Wai tāua tele ne so soania moment tanga wenga o le social development. Ai e leo se mea tele ai le whaatunga lunga. Ona le tele o taimi, mwhai ona e whaafsota ia le officer o le fomai. Ona mau mai leo o whaamtalanga iatu, wai perno o whai atu. Tele o mea iu o whai lunga o le emaili. So taisa o le fomai ma le officer o le social welfare. Le malo fa te isi le tā wala vainga le wai ufu ia te te le ilo le me. O lona wiko le mata fa yo te ita lea e maua le benefiti o le alu e su e vainga ia ai le o le tau silingi o le tau tau tua. Ia wai o le kaimi e whai a sta ua e whai vustang tā siu. Papena lava o lesi tutaua a fape e tele o ngase. Lona winga e whaila o poni telefoma ia o e tele o ma. Lona winga a vili mai tangata fo le mai mo. O la ver furu pol pneumonia. O le ese ava noa ona o le tau mwhaile fo ma e whamtala uma me uma ia. If te tau ona whaile mtanga aluenga mwhamalam la matu. Ia o il mātou officer, o mātou tau mwhai ia o mai e tangata ia mātou receptionist ma mātou nurses. Ia matala tangata. Ia mawai e whaava noa ina fo mai. Mo tangata ia te tau ona wa ai pe a wha pe uti ngā ina e nisi o ngasi. Le malo fa tring o ani si vainga taua. Ia wa le malino le mātou le vai. E leo se tau tua ma se o nanga nā le beida drive doctors. Na pau al tau mtafa yoi mai pele mai tui pe talavai. Ia ai leo le koe wha makala kuma whaia. E le se printing ale malo o ko printer li doctor.
Pena lava ele ai mfaiana matu soswani ai mantua il telo merapea mfaiana soswani atu le ofisa i teine ie i luma le tali il telefoni po le emaili mfaiana soswani atu inisio teine tau simai e afa pe e faisi fainga taum tau punufta au le forma o e tele ia soswani mo mai le ofisa pe afsilia ia i inisio o tangata le ofisa o social development po social welfare e mo mai inisio soswani wai e mo ia to tele inisio o tato matua po isi fo iwa o le mfai ona fainga luenga pe mo mai soswani ia la tomo la to ainga mantua le ala talata fo le ono lima io time fo le tauna lo e palai il pensione mantul pensione le la fo maya o e te alu e te apalai le office ole le social development ma te tau ona va veo ia i wa pe a tole masina po le ona va asa fo a fa nga yo e la tol fainga le pension e tai le e tau le se sanga tele male afianga fo ile le ICC e ai le o sto mata fo yo volena o le mata fo yo ya na le ICC e tau la tu lo fina nga lo si o le ICC e faisi e senga la titi le ICC fa pe e la vea pe se fa la lave wa fielo tino e tawana e o tu fo mai ona le stala le o lo manu a po le alava me we a fainai e la fo le fo mai e le pepa le ACC ona tusi mai le ACC ya o e lo tua tusi le wa e ave le fo mai e ta mai ya o e po utalia ia tal sanga wingai ile a faino lo tino ona e alula ia lea ele stala ma fai uma pepa fa tu mo e mo mai so swan ole se sengal na e ta uma le ACC yo e watalia ta sanga fo ma e winga i lo wa faina ia ona e fa so ta ia le official ACC e o mai pepa e fa tu mo e mo mai e fo so swan ia te ol tu langa na pe fa pe o tu longa luenga ona o manu angolti fa la lave o tu ya lele ni te we isi si vanga ta weli fa ma tu yel tanto tu si ya male du meril telefoni vela o tu ile pa ya male malu le tu wai pe ya lu te ma tu ile so no vela o tu fa mai it's a town of file appointment ya ono le pisiol do nanga doctor pa pena lava o timing nei e faisi pisiol ma telefoni ma wa tu pe e tangata ye enroll po restalen ma to officer e ma fai ona fai mai ala to appointment i lunga o emaili i le pe a register i le e fai fo ina emaili mai le mato emaili o le info@BD Healthcare e su e mai ai po se talavai po se pepa whainga luenga po se tulanga wha pena po le wha tala mai fo ele ainga pe mana mia le pepa o le sickness benefit e me whai ona fasili mai ai ona su ele au whainga luenga pe te tauna wa ai pe mwhaina whai pelpe par fo mai ma tu sa o le office. Link ma lo fa tai o la se o awala so tai to le malu le tru pe anga isa o pe lungo lo pe ngata fai lang. Yo mwhaina vili mai le telefoni mwhaina emaili mai le info@bdhealthcare.co.nz. Le link ma lo fa tai ni te wi si vai ngata wa ia e maru i tele la singo to e misele tau toina o le pa ia male malu le tantu tru lo sunga le li fo ma. Aftai fonga mua ia manuia ia neiaso fa pe foi ia ngalbenga naso fato fo il pa ia malu fa fonga le tunu ne fiaf. Yeah, so i foi ia le dawa mai moma fa fonga foi le tantu tru le sunga le li fo mai. Dr. Ciro Fuatai o le Beta Drive Doctors yo e te tauna ia nga i lunga o lantu penga te whai langi ia ona iei male emaili e mawhai hona ewa au iei pe a whai o le te mo mia ia se fo mai manatua e leo se mea fo ele o le winsia o le Beta Drive Doctors alu saoa o i ele la o le work and income nai i nal topi tonu a whai fo ngai o la interneti lunga o lau telefon kango e sui e le va peolo waru yofe e o au fia ma wane vai ora ia wor ki mir forma anu e mar ki mir forma e le po iska ko le mona o mia le tautua fa so i forma no loin ale sunga le forma i malanto o fengaru 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
A whai alo sa ili se a onga a mata molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa o au waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta leino fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ino vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o le amos electrical i le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa o tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au onanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Tasi lima iwa tu, amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo fal tato tunu ya mai tato por kalame foi le nei ola reto le ola ile nei aso o te fa felo ai te o mo fai un so tai mai tato por kalame ile sua foi solo tato ali o le ngaluenga sful tolu fa upe tolu sful ono fa pea o ta vita foi ina ua uma ona au auna ile finangalo le tua ilona lava tupulanga ua moe o ia ma ua fatasi atu iona tama ale upu mo ile aso le nei fa pea ia whaataunuu le finangalo le tua ilo wolanga, ilo lava tupulanga. Serve God's purpose in your generation. O le upu mo oele aele, tai aone i tā ua tele ina ia eiloa, e ia le finangalo le tua, po le wha moe o le tua ia te oe. E le ai se tasi, na soifua mai le lalolangi le nei, e au noa ma se mafua anga tatau. O le finangalo le tua alai ona au mai oe i le lalolangi le nei. O tatu ia i le lalolangi ona o le finangalo pa ia o le tua. Ma sila fia le tua le mafu anga na esa wai. E wila ina ese ia o tatu mea lofa. Awai le tutusa i tatu i mea lofa ma tāleni o ngā luenga tatu te whaia. O nisi a vea mawhaife au, nisi a vea mawhai a onga, o nisi a vea mawhai whatoanga, o nisi e wha mea alofa ino la tau mawhauwhau o ka muta, o nisi e fo mai ese umalawa. Pei tai e ui na ese senga, ai ki loa le me tasi tutusa umai tātou, le tutusa umai tātou, na whaia i tātou,
ina ia whātaunu uina le whina ngalo le tua e vi iai le tua. Ma o le whina ngalo le tua, o le avea leo oe e whai ma whaamanuyanga I isi tangata. Lona winga, a whai oe ma whaamanuyanga I isi tangata, mani mea o tu o ia I le tua e tusa malau tāleni malau ngaluenga. Lona winga, o le vi inga le nā o le tua, awanga whaia oe, ina ia whesosoani isi. Ai mawalunga ai le vi inga o le tua. Whapeila o le tala lea ia tā vita. Pail tala ia tā whamai. Ina ua uma ona au auna tā vita I le whina ngalo o le tua. I lona tupulanga. Pai, o keywords mana ia. Ua uma ona au auna I le tua. I lona vai tau. O lona tupulanga whamai. Ona moe le o ia. Winga, ngā uma longa whao ngā mea alo wha uma tā vita ma mea uma ngā umai le tua ia te ia mo le vi inga o le tua le nga whesoasoangi ia isi tangata whai mai o ngā oki ro lea o tā vita ieloa o le ko inga o langa fui leo leo langa ua sa saa atoa a fulfilled life ko inga o langa fui leo ua o le ese mea uko koe ua ia ola inga uma lona malosi ma tā leni ma ngā waa uma ngā sa saa le I le tua o ngā moe ai loa le o ia o le ato le moli ngā o fwoi lea ua kukua whao ngā uma leng whao ngā e le pe o isi moli ngā o fwoi e kuku ola alo la pe e koe kuku koe pe e ngā o ale ka ngorokongi la pisi e le I uma o whao ngā e wha pe nā le o langa o le meo tangata e ola hoki a e le I whao ngā uma le o langa e whai ma wha manuyanga inisi e to tele e il tala ka malo I longa foi le fai au longa foi le o Dr. Miles Monroe fa pe o le no foanga sili ona tamau ainga I mea I le lalangi le nei ai mai o le mea le o tunga mau a wa fai mai I tunga mau o lo ta o toi tangata nga fioki ma le kele o miti ma fa alinga ma ta lengi ma mea lofa ele I uma o nga faonga o miki ele I o ia o mea lofa nga ku ia ele tua ele I uma o na faonga so le fesili foi la le mo o le aso le nei ai ke le yoki ma uma lo taimi I lo langa le nei ma le tupulanga le nei wa mai o le tua te olai fa maka esa sa uma lo langa I lo tupulanga ua whatau nuu le purpose po le wha moe na whaola mai ai o le tua I lo tupulanga a wae ma mai aku fo I kako ai tu la I mai le tupulanga alvesili wha maka e uma o ngā sasaa mea lofa ngā waku le tua ina ia whai ma wha manuyanga I lo tupulanga le tua e le ai seisi na whanau mai le neila lolangi e au noa ma se wha moe na e au mai I mātou uma I le lalolangi ina ia whai mātou ma wha manuyanga I tangata o lo malo a waivi ia I lo suafa o te talo wha manuia so se tasi le tua e a leila upu. Amen. Tuana,
su fu ma li nella vi pese le Harbour Light Express le rivango la oli ma le pese sa mo sa lotto ia ana le fidanga lo fo le tanto matai le lang ia sa lotto sa mo mai pulenga per tanium di sile ia I longa tanto te ai ma tanto fa pe ile te mi sisi ne ile tanga vai o le tanto sa lotto sa mo tu la I sisi ia la fu lo palele ia le late fa tanto le sunga il fai fe au ia pasta lafa il copa o le Assembly of God I lano le moteli sa la fai mo le fa brantu mo tanto ile porkalame la ame to leola ia vea o ma mo tanto mala e manu ia I se tas fa pe fe o ne fai le da mea o lo fe so so ni antu stanganta o lo fia ai ia o stanganta o lo o mo mie se leni I se mea tatau ia o stanganta o nai fa tu li fi le awala ia po stanganta fo ina al wantu e fia mapo atu ina mo nai tu la ia breke le mele ngo yo isi mau mea e ma fa yona tato fe so ni atu I tangata o lo o mo mia le so le pa wale mea tato e fa tino o nga wenga lofa ia o le e fa amsino ka kia ko in wa ilkan e fai kas fai ku fai lua walava fai ko fai fa ia o le alu foi le pia solo muli ia fa pengar ngi yo langa ia o lo fe filo ia le titania ma le saito o tangata le lei ma tangata lianga jalo fa va chiro o te tala nei le o nanga e veni mo fa tangwa au kilani ni sila numero tasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre jalo fa tapatonu lava le warehouse ma countdown lau fale o fula wilo le e veni Auckland Airport Shopping Centre a whaialo sa ili se a onga a mata molo walu au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute e toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo tolus fulu I tū la free a vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau free maua mea aia le whanau free e ia inga whapitoa mo nisi whamatalanga whaafsotai le o lua tasi o valutolu lua fitu lua iwa fitu Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala falava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, ova te lao lolo a fitu whaiva na walu, fa fisili mo en po alofa. So faso I fua. Beta Drive Doctors I le tau longa wha tau I mangele, wha pia manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfulu riva, mo I lato e sfulu on tausanga malunga atu, wha pia matupui pui o le fulu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. A mo Radio Samoa. Vevela a. Yo e vela le tau fiona no mai o lau tau wangi malu mai le savili ni si o tai. Koe palasi mai la masinga ki mo foi le e o toi mau foi sina malu. Fefe se winter. O le ni tau sanga e o fe ke o ki mo aisa nei au ki la. A di sine o fa se langa le o tau mai lo official Radio Samoa le divine o laso wala wale longa puyeli o lo tau pa ia ma lo o tau malu ni si o fa moe. O lo sauni e tuai maftanga a inga e ka le siam no o mafio anga pa befo inisio I tuma lo. O le tusi o le wangfilifili ma le tusi o le songa. A wadi ngalo sang lo minga o le tusi o le songa. Pa tasi ma le lo minga o le wangfilifili. Ma wangi whaanu penga o Samoa I se sifo tutuila mamadua. O nisi o talatu o Samoa o langa upu matafa yo le matai le whainga o whaale walawe. E peio whai poiponga ma liu le o siu singa o a inga. Fesila whainga o paolo o si I whaaloalo. Whaalangingo e kāle siama le tele o le ngangana o whaalolonga. Na o le fitu se fulu tāla le tau. Na o le official Radio Samoa le tolu pā tolu ono Hopewell Avenue Manukau.
maua tuai sau lo minga. Modisi wha mtalanga, walang mele lua ono lua tasi lima iwa tolu, pe tanga yane le shop radiosamoa.co.nz. Silsilanga mo le suafa Marina ile pitolo o Leone Sai sale la valu I savai. Tulo na ia upa ia sa utua fafafa Samoa o upa ia le popo ma upa le solo o upa ia mai le vavau o ile faa vavau. Nunu antu ia faatini o tausala. O le nei faalinga I le faalon lava ma le nganga ma walalo. E faasino tonu lava mo I latou. O lo nofo maselangona pe o lo mauti no pe tau mateina foi. Le ile fina ngalo e yaiso na pitanga masona so tanga ile suafa Marina I leone sa I sale la valu I savai o lo yaifa maunga mai peritania ile so tanga ile suafa o le afa yai se tanto mafutanga ile sto na ia so lusfulu o February ile falsama mona ile fafa ono Great South Road I Papa Toi Toi a fio mai sa ile lo ngafa malo fa sinumanga talo sia ia tanto filo ia ile lo fole tua fa mole mana tua mai sa light plate po se plate mama ia mole tanto wi puti morisi fa mtalanga fa sutai le olua tasi lua tasi tolu lima valu ono fa olua tasi lua tasi tolu lima valu ono fa ma le fa alon tele lava fa tai olo sinia e tuyoti muli angtele Marina. Silsilanga mo le fioanga o Moata. O le anto to ia le fiso mo na lau yo pa ia sau ngata Samoa. O le nei fa silsilanga e fa sino tonu I le mautanga. Alo matamba fana wa Moata I au kilani nei. Fa peni o manto Paulo maulunga manto te maluai so se tafa o le kelope tulau na lava. O la fa tonu ina le tanto fontanga I le asto na ineia so se fululima o February. Ile se fululua I le awoli ile do fuanga masani o le PIPC I Papa Toi Toi valu se fulu pa valulua Wiley Road I Papa Toi Toi e vala au fa alolo toi fo ia ilanto uma santa alo le ni kalapu la kapia motaa I sa moma au kilani dei o lo o lalama papa au I au kilani ina ia tanto a waile nei fo no tanga a wala fa mo le tanto kalapu la kapi sa moa e tawa telelo au mai e fa ali so finagalo tala soifua I le lofa malanga leo le tua tai e jelo to soifua I le aso mana tua mai lau le stala fa mole morisi fa mtalanga fa so tai le olua tasi lua ono tolu tasi fitu valu tasi lima fitu pole olua fitu tolu tasi fitu valu tasi lima fitu fa tai lo senia le lau male mafutanga ale fio ango motaa I au kilani ni usila nei. Olisi en tanto fa alinga mo le suafa seutala noa I le fioango eva I le anoa maa I sisifo. E tia pe ia le mamalu o Samoa, iau pa ia le popo mau mamalu sa wo. A wae whainga tau o pa ia le avea mau mamalu le to e sea. Pe o iei se wha mtalanga pe le ai, e tu mau lava o pa ia mai le vavat, e o I le wha vavat. E wha pito au ngafa se wha mtalanga I suli uma, o le suafa seutala noa, o le afio ango eva I anoa maa I sisifo, o loo papa au maa lala ini usila nei. E te talo antu malanganga maa walalo I suli uma, o le suafa seutala noa, o le afio ango eva I tono ni usila. O le awhaia stanto talanoanga, I le asto nei aso se fulu lima o Februari, I le tulai lua I le awauli, I le toantu silea o le valu Cartmel Avenue, I Messi au kilani sisifo. O le mata upu fia talanoina o le sa ilia leo se tasi e tausia, si o tanto ainga I Samoa, mo le sila fia, ua levo no tu uale ainga, e le tofai a seu talanoa fantia, ua fa ilangi le tulinga sia. O le fo ia le o maua se fa amtalanga I le tofai a seu talanoa situe. Ma o le ale a velo a le a wai mai, e suia ai se fai unga o le atasi ai lo tanto ainga, ona ua vai se ngau tu ua lo tanto ainga e le se leo I upu fai o se tanto wa fioanga o eva ai maise le tanto inga e kale sia o se tanto no fa before I se tanto I tu malo modisi fa mtalanga bala mai le tanto no mera lea o le o lua tasi o
valu fitu tolu fitu lima valu o. O le o lua tasi o valu fitu tolu fitu lima valu o. Whautaiolo se nia le tātou whaasi silanga le nai whaulafo Samuelu Samasoni, Pepe Samuelu Kowe whaulafo, whapefo i Olive Samuelu Seu Talanoa. O le isi tātou whaalinga mai le mafutanga le fioango whale a lupo. Mapuie le to'o ai lepa i le foe, e pe o le whetalainga ia manono, wa mai te nei le tia sa, walanga fo i le ngalu fuli e fa. Aia ai le ti ai fo i le nonu, lau o le fiso lau o le tolo, e ala e tasi le maunga iolo. Tu lau na lava. E mātou te whaasesela antu i le hawa tele, ma le mi ngao i le mafutanga si o mātou a fioanga o whale a lupo. O le pa i ala wale a wale fio au waa o le tupu wha nofo, wha pele usoli. A fio alo sina wha pele maupu o nā whanua, ma le matua, tai nane lo lantu to wha, ma silia la ei, wha pele mabanu o le tāpua inga tasi ya Samoa. Ma antou te wha pele antuai, o le antou usuia le whiloa inga, a le tātou mafutanga, i le asa asaunea sa se fulma le ono Februari lua whiloa lima, i le no whanga masani Glen Eden, i le luse fulu Westwood Hall Street, i le Julai lima, i le fiafi, e morisi whaamatalaga whaasota iane le numera lea o le olua tasi o valu o no iwa fa po le olua o fa valu o no tolu tasi lima tolu po le isi numera o le olua tasi o lua o no iwa lua ono whaataiolo senia le taitei fono male lau. Ona tātou o mai ele me ka ole free lunch awe ka fiolai. Susu mai le sanea sa sfuluono Februari i le East Dale Reserve Avondale. Awala. E rhyme le vaenga East Dale Reserve i Avondale. Charles fululua i le awolianga i le whai le fiafi o le a tufa fuai tau maftanga e le aise tutongi e tufa ina fo i ticket i le aso e mo o mia le tau au mai o lau ticket e maua i lau pusa me ai bo le food parcel ai le ai a le aise ticket i alo na winga i le aise au pusa me ai e te toi fo i ngongo i lau ta vale mai e haru mau o fulotu le tau ainga e tasi le ticket ale ainga longa umau ainga wo mo le dei wha moi mātango fie e mawai se so soani manatua o le asa nei i le East Dale Reserve i Avondale se fululua i le awaulianga i le wha i le fiafi. O le sia tātou whaalinga mai le ainga sa lua whau. Mātou te whaatulo wantu i lau whaafonga anga Samoa ai maise upa ia sausaunga tā. E le paupauina whaatupe muli o le taula fonga i sa mātou whaamatalanga. A wau pa ia e maila vavau e o i le whaavavau tulau na lava. E whaavadau tuantu i suli o aloma whanau e maise paulo mangafa e malua isi o mātou ainga sa lua fau i le pitonu o tā fito i mangiangi. La tātou mafutanga o le awhia le tulai luanga i le tulai wha i le fiafi i le aso to na i aso mua o le masina fo le masina o mati lua whelua lima. E whaia le maunto le teitei fono i le sefulu wha Pesalo Place i Otara. Wha molemole manatua mai lau la fonga e whaia i lau whina ngano malie ma sau plate mama a wasa tātou i puti i le daa fiafi. Anga leila tua teitei atu lau tau soi fua ma le manto wala i le aso ato whaina. Taiolo se nia ele taitei fono ma le lau. E morisi whaamtalanga whaamsotai le olua tasi o valu o ono tasi fitu valu. Olua tasi o valu o ono tasi fitu valu. Ma loa re onsai koe lua ka ko whaasitilanga ka ko orola i e whiska ko lanchirgeia vaenga o le awoli. Ea, le lei o le isi tātou whaasilsilanga le nei ua taunu mai i le ofisa o le Radio Samoa e whaapea lona lawina.
Mafutanga alo matamba whanau leo nua I tala lelei me totisi I sa longa I sa lelolonga. E whamata tuantu ia la tanto fontanga I la stona I nei aso se fulu lima o Februari I le se fulu tasi I le tai au e whaiale I le no whanga masani lua tolu Franklin Road o Tara. Whamata tuantu fo I le tanto la fonga mo le nei masina. Monisi o le tanto nu whanto a maua le nei wha silanga whamole mole suantu I le aso tātou whaasoa ma talatala no a wāfua fuanga wa tātia. O lea fo I aso o le a tātou whaatasi e ma se sui o le matanga aluenga me tutisi mai Samoa. O le a whaamatala au ili ai fo I fuanga I Samoa mole whaamoe a le tātou matanga aluenga. Morisi whaamatalanga, whaamsota iane I le numero le telefoni, a le sunga le whaife au, Reverend Sione Tautua, o le olua lua, tasi fitu lima, wha lua lua. O lua lua tasi fitu lima fa lua lua po mwangu tia lua modovai ile o lua tasi o lua fitu o valu fa o no fitu o lua tasi o lua fitu o valu fa o no fitu filo ya ile aso ile lo folentua fa fitai Male tanto fa silsilanga muli fa silsilanga mole tamasanga kirikiti ole te wila lua afe lua lima E whaasitilan tumo au kirikiti uma o loo a waile tamasanga o le te wila lua whelo lima. O la watunu ina pēla tātou tamasanga I le vaia sonei asto nai asos fulu lima o Februari I le afola fitu I le tai au e pe o na masini ai. Talu wai o na onisio au o loo vala au mai pēma fusili mai pe o le tātou tamasanga I le vaia sonei. O le tali o le ioe lava. A fai ele a wayantu la au kirkiti la stona nei o lono winga o le amalo fua le isi au no kam no malo isa faya ina tautua da le tantu taimi afo le fitu le tai au le whainga lotu so ai matalonga mua ya po talonga mua pe mai al whainga lotu I le tatonu o le tulai valu Morisi Fapsili, Fapsotai Lili a Nancy Palelei I le olua tasi o lua tolu o I vantasi whawhaiva po o vui pe telo stars I le olua fitu tolu valu tolu ono whalua. Olua fitu tolu valu tolu ono whalua. Tailo seinia e le fionga e bolo sunga ia sola sauta fianga o le tuite fono o le Auckland Pacific Kirikiti Association. Ja, o nisi dau tanto whaalinga leu tonu mai lo fisa ole tanto wala leo le Radio Samoa tasi lima I watonu amo te lo wapasir ki mio le news. Ya e unsai mai o le la kako kamo fa yako ya wa fo ia le longa puia li o lo topa ia ma lo o tomba malu le ia so aso o ia fa ko asfale ia so dofi They foi bang ole oli ia wa foi kala mo lau fa fonga mai mo matu tala tumua. Ta paina ni sila e wala sona ma e fitina inga male kuki. Ave esele tona mona ia falinga tau fio fa masino sa o tau vanga tu sala. Telu nei, ta longa o tau na mona pastika ona ave ma au matua ole lua fimba de lima. Fonga mai ia fala utileno ni tala. E mo mea ni siro na mautinole a wala so na ma a fia ma fau fau e tu sai ma fitina inga male kuki. E bea na whaari aere te maari tu mai whaapitoi so tanga whaavao Malo I University of Victoria I Wellington e. O le vasone e o saini aere maro saina mare kuki e se whenga inga. E bea na ilo ai o se whainga paanga mo fufuanga ato atoa e vanga tau tamau ainga. I le Malo ni usila wala to whaalia sa la tau an whailo I la to I whaamatalanga o le maalienga hai le se nia. O le kuki e to o vele tus whalau ni usila e ele sa alo tonga o le lasto o tanga mani usila. I le whaatino lava I la toa la to mata upu. Ai ia o te roa. O na whasosoani iai mata upu le vai whako whapea male pui puinga. Ta polo misele pare mi o le kuki Mark Brown. E leise mea I le maalianga masaine whapapole nai funi sila e vitai. Ta whailo le tota mai o le ministara vai whaponi sila vau vasta mane Winston Peters I le lelo ngoino ia. Ai sa whaaliena nai Dr. Yati a Don Weissman o le Johnny Sila Pasifika. A whaia te tilo I whaamtalanga ai tu me lua, ilo na manatu. O le atu kuki e sili atu lele lei ola na whinaunga. A wa o le whenga inga, e whata tau lei whiutana inga, a e leo se lau telo ni whiutana inga, e peo I nā leo lo I a ele nefu. Ma le mea sa marino mai, sa tala noa mai Brown I a Peters, I lungo le telefoni.
I le tūlanga o tuai le kuki, ma ua lava lea le lei, e whaailoa mai ai. I le tilo New Zealand, e whoringa mai ala atu te mana nao, e whola sia mea umai lungo le lau, ai o se atunua e tūma o te pe o le kuki, e tō wau, e leo tala penga iai. E lona manatu iai le paleni, e tō wau o le kuki e sili atu lele lei o na whinaunga e piona whari ai, e na nai. Ai ua whari anei le pari mi o le kuki Mark Brown, o iai loa ina le maro si telo stos tinanga i te unga iai le nasi stinga i seina. Ai whari ai le tai o nei ni ripoti o le ai whai loa ina whamitanga umo le amalia ngai ni na ia so muni mai. E iai le mara maanga o minister fo i le moto le kuki o lo tūma o pere pōngi sa winga i le amalianga e sa inia ma le maro seina. O le asi singa Brown, wa langa langa ai whila fo inga o le ngati tu tonu le motu, ai whapea tunu pafo. Ai o se lafo le lea whātua tuanga ua mai anu whātua ai whāsala le ni pāne mia malana kāpeneta, e mafua mai lea, i lea lava vesi, e au fia i fo i mani tāo sanga mo stus polau mo le tukuki lava la tau, wa wha molo o nei. O le tai ulo le pātia le Goga Islands United Party, te Ricky Heather, o i whalia, e au ia Brown anu whātua ese, tangata lau tere ma step pese, o le tofi. Ai po o lona langlangoina o se pālota o le le whātua tuina, o ia malana whainga malo. O whamau ni nei leo ia le lisa whano le ola ina o soina e taavale tolu lungo le ala nao taavale feo a iai ale South of Western Motorway i o kilani. A e o mai lava le teimi nei, e le eise iso ave taavale o ia taavale o whailoa i la tau. O Joshua Nathaniel Lam e tosu whatau sanga, ta mariu le mame aula sporeni tolu wai, ina o soina e taavale tolu le State Highway luas fulu, a o savali lungo le motorway. Ali e se sui o leo, e le se iso ne avita avale sta tui le taimi. E to tasi se moni mausa avala au leo, ina o tau nuu i le mesa tu pore whaara vlave. Ma ia whaali ai lona ino i le leo se iso ne avita avale tu, ina ua teia lea tama. Wa abe se ne il whainga malo le Solomona, il whaali inga tau fia sa vau iai wha masino to tolu le tau wanga le tau sala Pasifika talui nei, ona tu o le tunu. O le minister mata upolo loto e fale, sa ia whātonu ina ia le ofiso whi malanga inga. E whaamatu se whāringa tau fio whaamasina umba, sa whaamasina ina le tauwanga i le tuvalu o February. Ina ua mai ona mawatu ni whai tionga matua inga uma i whainga le tonu, ai le whaapale ina le tūsalo sa mo ina manu malo le tūsala le Pasifika. Sa whaari ai le malo ne tua inga e onga, ina so tanga matu la whono le Solomona, o le pongaile na sa vau i ele tuva eso nei whaamasino, e au fiai ma le tai ulo whaamasino le ato o le sa Terry Brunt. A petai, o le taimi sa whaamatu ai le whaaringa taufi, whaamasino e tōlua i a Pakop Sovo Papua New Guinea, ma misma ata ma unga loa tupau tonga, wa mai alama na tuwa ese ma le tunung. O le ato o le sa Jane Canas o Vanuatu, ma tudaya Korini Hona, o le Solomona ua whaamautu nei Filipina, sa tawhia uman valai ba lele. Ina ua mai ana whaamaupu pa umai whaamtalanga, na whaia i lor whai ungai toi whau i tua le wharinga tau whila sonanafi, ma whaatanga i lor nei whaamasino tu ua le Solomona. O loo te ena malo se le ato o le stai e sana mesi te sa whaia, e pēna ia longo ina vai ango tala le in-depth Solomon. I le emasona i lo professor waine tu enga. A le whaatonu le tu vanga te usala le Solomona choice konofilia. O ia tapa ina se whaato o toa o whaatupula ia le langa o langona i lungo o walo sto tenga lau tele. Dai tā wai, e mana nao e pui le mamalu le tauwanga tau sala le Pasifika i le sine o tau, i le mautino lea e le o le tauwanga tau sala i whetena inga. Ai e ui leo le tamaitai sa matai tuina le ngā sistenga o le tauwanga po le scrutiny, o le ofisi sili foi o no whanga o tau situsi a le Solomona Pamela Niso, o ia te ena nei tua inga whasanga i a le ata o le star. Rai a whaaria i le in-depth Solomon, o le whai unga sa iai, sa muni ta ia le leitulanga uma po lo tukolo e tau vanga tu sala. Sa ia ta ua, ina ua maeli unga whaatele tanananga i lunga le whata o whalinga. Sa wha maumau ina i loa i le lato i tūlau po le spreadsheet. Ma lato wa aia i le tūlanga te tuso le tau sala tonga ma le tau sala Samoa, e peona te ilua palota. Sa ia wha manino ina e whaapea, o se tūlanga whaapea tūlai mai, o le wha masino te iulu, e mana o mia lana palota e whaiai le whai onga. Ma ua nao le ia tō le sā, e mo whai ona e whaia le whai unga muri. Ma ia palo tai mo Samoa, ma maua ilo e Samoa, palo te tolu ai lua tonga. Ma wha pale ina ilo le mi Samoa, i le manu malo. Pali neso, o tau vanga tu sei unga e iai, e le fau. E peona sa iai fo i le lua afi, ma leono.
Le foi tari tusa le unga sa ia ile bao le tusa la Samoa. O le tusa la o le tuki. Ina watu tusa foi palota. O le wha masino ta iulu i le taimi. Na whaiala na palota e loa ile teine manu malo. Ma aveaila na palota mo le teine le tuki. Ma manu malo ai. Wa fola nei e le ia to le sailo na whato ai stangi whare tu la whano. Pasanga ia i la tau sa tua ia o ia whai mamanga le palota i le teimi lama tau nu o tuai whanoa. Na ia wharia foi le vaiango tala le Samoa Global News. O le aia tapa aina se whato e senga mai le malo tonga e whai masui o la tu tangata. Tu sai mo sa whainga sa whaia ia teia e pio na apia ila na whanau. Ona whale tua, maluna tina ua maliu. O lo whaua ue susu e ngā leo leo ni whai tionga e winga i tua ingo ni whainga whao mea po le extortion. O tangata whatau se tasi o supermarket i teri au kila ni saute i whai ungo Januari. Wali ese sui so po leo leo no la tu tala noi se numero tangata e winga i nei tua inga i supermarket ka pack and save i Manukau. Sa tala noa por kamera checkpoint le le tua New Zealand. I se tasi o tangata sa whai tio se tulanga whali lulilo. E pena i tā uai, a tā whio ia se sekula ati le supermarketi. Ma se se hei ona tua ia o ia i le ngaoi. Pai e tā uai sa whaamata uina o ia le sekula ati e wala au leo pe a whai. E nate le tu tō ngia le lata i le whase lau tala. Mo le ngaoi o whangu whaamo mo si tino e loa. A ina o i siaki luna li sito nan whatau. E leo iai di whangu whaamo mo si tino o iai. A ina o tau mawhai whaamatala iai e leo se mea sa ia puapoina. Ai o sasi. Ai sa longo ia le skula tie masa ni ana la to vala wina ia leo ai to wo sili ai lona tongi o le vai nga tope mai e talo sanga ina lo le ato le CCTV be mo fai no tilo ia ile na mesa fai mo fai lo ai o nei fangu fa mo mositino ta fa ta ina e masini por scan o le mele o ia e mama a wa le sa scan ai le o ia le city ta ia longo i lor skula tie vala au leo le manino mai o nei fangu fa mo mositino sa fa sol a fa mo mositino fa sol o masini fa ata mo loa e nei lor vala au leo e te tala lo ia helu talonga ua kei mi mora lo ka pia mora pasika e vei ma au o matu o ni kamera kanga su palabri e pera fadi ai le sui mo o black ma le fa tonu o le fona fa poira o ka pia mora pasika la au li Sir Michael Jones ai fadi ai a Jamie Wall o le digital sport o le fale ne o te sanga o le mora pasika di kamera sanga ma lona manatu o le vai Jamie fa tonu ua mai e le tau tangtaru ai ai wo le taimi ma tuai o le ngata more la tu lava au tapuai ai fa pem tanga talo tele fia le kapi ma wo mo mi fa ma ni le mora pasika o se au e fa count to money pa riel kama tai office si fo o mora pasika Debbie Torrenson o le la sanga am to mai tu tonu le portofono a wa le au pule nei e le Pacifica Medical Association ia por PMA ele fa mo ina le i se fa no nga mautu le langolango to e mafai o na fa wow pa rie Sorensen wa pasel kai mo teu nga mara matanga o se au fo ai wa menino mai nele tawo tele fa la bro tonga yo foina le lango ona mau tawo tusa male tusa o le vainga ile lumana ai fa tasi male au Sorensen la step por to fingo te fono le fono fa tono o mona pasika mari to fingo suite te fono sai ai ile tolu tusanga o mo vai ile amatanga mai o lo ka pia mona pasika tu para ka pi a fainga tau tau fa to sina any tama talu mai ona li liu wat ai ali savea Ita aloi mo firfia ele tofi kapiteni o fa osto fia ni tama fia ta aloi moana Pacifica o le talong mo moana Pacifica le fto ye mo le force ile sto na le vasonei leo la mo ai foi kapitenina e ari savea ai o te bere o fatu play le langolango mo le ai o le fa vai no se grupo tamata alo la kapia firfia tua e kalvapu inisio la to tamor super la kapia por super rugby draft I le sui le Chiefs ma le All Black Anton Leonard Brown wa ave I lana langolango por full Peter Crusaders ma le All Blacks Will Thornton wa I foi lana langolango a lo mana ila matanga si por capio ne tu sanga il fai un vaso sa faria Leonard Brown ile le Jordi si le Pacifica o le ia si kulupo tamata alo se ai tele le tele a walo fai isi talonga e ele NBA ma le NFL wa ta wai ta ona del super capio sta me sanga a vema fianga mau se so tinga mau ta pai e mal ta tala muri o talonga mai fiti o fai au mo muora o capio ta ta ele fiana e mal teni sa ta mo foi o ia ta para capio ni fiti ia se ta ia la mo amio e fai loi ma tanga fa un ngari e tu ai ngotanga tusa
o le same-sex relationships. O le tāpanga ua whaia ino whailua le kapi fiti le vasanei e whapea. Le vasanwai e whapea. O mafutanga whaurungari e tu aingo tangata tusa i automātai. O se mea moni o roa rin mai. O le whaia aonga tātala no ele leitoni sila pāsika i lalo se whare lulilo. Tai tāwai, o le tele o teine tā alo ni teine moni le teimi sa amatai na tā alo la kapi. Ave tai. O ni nai whātou sina mai teine e mafutanga whaurungari mai steine le li o la kapi. Au whawa malo. Ua sui a isteine. Vai e tā wai. E nā te tā pāina laka pia fiti. E whaia se ngā oinga ma whaia se ta iala mo a mio pulea. Ina ia i loa i teine tā alo ia mana onga tu pula e iari pāanga whaungari. Ma mana onga e vei ma teine tā alo wha professor. Tala nā le yaso. Ko fia mā lia pēo mutang tauma. Soi whaia. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api I le ovalu selau, tolu iwa ono. Tala le tau mo le so mo le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e mātele ina le leu wingo le tau e ono I aina I timo to ulu I tu saute mo mātua au kilani I le awa uli. Yani malia mai savili, whaalongo ina fo I le sau malu mai le sami I le awa uli nei. Bevela wha mawina I luas fulono tikeri ma le malu lua se fulu fitu tikeri. O le ango to ifo le lai le afia na nei I le luas futasi minu tete ai le tulai balu. Mo le aso atai ao e le leu wingo le tau se banga na aina I timo to ulu I le taiao. E ani mai savili mai sasae whaatupla I alo na malosi I le taiao. Bevela o le aiai, le luas fulono tikeri ma le malu lua se fulu fitu tikeri. O le asoa e le lai le taiao a taiao le tuas fulu minute I le tulai fitu, ma o le angoto ifo I le luas fulu minute te ai le tulai valu I le afi. O lau tala nao le tau mo le som le asoa taiao. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Eva aya kula oi, nare ua saa mai nga oia. Ua pule lava ye yanga ia. Oi ea. Saula ia, siva mai se yo ufa a fiestia. Umai a, unga luenga, pa a tau pati. So pelue lue mai. So panga, tini petama. Lava oe po ole toi ina, uma ila, ambi pila. Wali kama, shawe lava, famole mole. Yai fo iselo matua, ufa asina, fami se misa. Wali tini, shawe lava, famole mole. Sivala ia ile musika. E whamanga ia I la weva. Aole pusi a la panga. E tupu ai foi o se misa. Au manipo. Oi mafuko fo te au manipo. Oi a winga fo I au manipo. Boom, chicka boom, papa oh. 5, 6, 0, low Tino, Kayla Record, yo, son of the S-A-M-O, A-Way, night and day, for my people, the Malo people, the Ausuie, oh my fight, yeah, yo, my la, yeah, let's go. Sivala ia ile musika. E whamanga ia I la weva. Aole pusi a la panga. E tupu ai foi o se misa. E ai fo I
se fa finge vai ma soa fa so mo wali kama shaua lava fa mole be ai fo I se fai lele fai sana se te fa lai pancake wali sunga shaua lava fai lau kama sibala I le musica e fa manga ai la weva awuli fusia la panga e tupu ai foi o se misa e fa manga ai la weva awuli fusia la panga e tupu ai foi o se misa Victor Kauma ka sutiano le divanga o limero bese Santa Samoa le tautua Hello, dangane ile radio Samoa por klamela o lima funga mo se le July fa ile afia fine to fa telefon to pa fa le to ma to le divanga le so ile tautua fa wa le tanto program fa malo antum ile singoleni tauna se Dr. Mangele ya ina ya kilani sifo ya to no le wa levena teleniana ticket so le fa mo fo ile fa ile sa ina ile Eastdale Reserve ina Avondale yo o le fashisilanga mo mole na vatu o Riversdale ale wa sui mai ile Eastdale ia o ina e o mai Riversdale so ko ma Eastdale yo e ka walunga ya Devondale yo le pe susu ka nga ka vu le mo ka ko isamo yo e man to fu e aso la isamo e nga le lua pe susu o le pe susu le Devondale ia ma le pepa susu le anchor ia tonu lai o mel timine e na tala le manto falera nga mai samo ile ka o le polo kapaka la wo ye samo so le tafio lai e mo i ri wa was furka la ri le ka o ko polo kapaka ri samo ma ko alu I luma so le ri ma ka ki or kaunga ai o lo ki ngofo ma fofo I o ya ma ko rungu po ia e ku le fa pa ma ku fa la waso ke lo me la pai ya ma ku o le mo le me ka o le avoka yo ai le pilo ko avoka ye mo ni New Zealand winchi en ka ma ya avoka le ko I la no o ma la o ma o la na ususi ya o ko ngai Hastings o ko ngai Napier e fa pe foi ka ko ngai Hawke's Bay yo to atelle mo le fasi avoka au ke foi ko avoka la yuka ya mako pe o vai yesi le la popo o avoka e kasi avoka e ngaulo ko o le mongo le o le me lo ke vai ku sul ka uli le los furka la ka o le polo ka pak o longo winga ko inga ai foi le pe o nga fa pakala ko fa lawa pe ka fa pe na le posi los furka la ia pe los fulmon tupofo ia longo winga ngan kasi sing ngan fa se e longo pro ka paka vo le la ka ngi fa pak fala I de ka unka Allah sur ka fiola I de ka wari ia so ia mo tanga ta le so fuanga le vai tap ia menga o ve ko ia fa so solo yu ko ia mako o le avoka ia e kere anga fu fa solo a kor ka usanga ko ai wa ku fa ngoi o ku ke wa ku so ngaka wa avoka Tanga vantu I sito in oi ia amili fa mona male ai ngolo ma to mi dai fe e le mua I podidua ia ma lo so I fu Maria Taro na sila male Team Global Express I dai o Tara Queenie Savilio o inosia fatu mi tisoli ma lo fa tele ma to mai le to fa ya tu sama ma lo ni ka fa Maria le sina te vai malai ngale mau to mai nai sini Australia ya fantala fatu ai o le foko au dongi le kio a fa ngo si o ka mai ya sola ya ona o le sa fa pe na to esia si ona pule ya mai nei New Zealand
ia i o lena malanga tu fo i le falitua i nisi fo i fuafuanga le ki o a maka ngā ngalo mea ia teia ia i siuta mai ia sa talo fai ia o le whamana tua lele whai ma vantu sao whai ma mana tua whala au siuta ma fo ia a ua le work mea na whala au ia lai matala le whale whai i tui ia ua le ia whai mai fo e ki whakua kele ia loko o kala ngi kwa goisa o kala kaka leo wing ele ia ses e mori maua vui o kala ia wing ia po le sunga ia muri pola le ai fa ia e vai ke rua fe ai ai kango ave ka se la kala ale ko sa fa mai o mere le kupusko i ia o mere i le ko nga finga wo foi le e wo ngi e nga ngi ia o ma sai la fa manatu o le aso andai por ver wang o poana ni o le sa unia tuai tanto uma lava lea ia ia stofine ka ki ai va ngala e piai o nani ia le tanto te o le so son fa fi boar le pa u ia le aso e feo fo ia le menta o le lofa e vai ia o fo sa o la walo fa ila o ia me kokingo o fo e ki alu o fo la walofa i mo meo kua oi me va penga ele e fale kongo e fale mafka o foi ko ke foi ngi me e o foi ka he o sauri ngi mar ngi lungo mengi o Facebook yo luar ka vai ali ai foi sa kupe fa ka wi sa losa lai kele e mo meu pa losa e ma ko ngala au lungo ka fa ile ma ko ia piko ngulanga o le piko mu ale au le lei ko ngiusila alla le meor ko ngala le meor ko ngalo solongui kai au foida oi ia o kian le ia mara o me o kida o kian wo foi le mapu pese ia fa kala ngoa ia fa kuloli ile a ingale o ngar pala e ngala pala ia o mi sei afi fa Io, e fa pe ngare fingo le bea. Ai le lo ku foi le kur ka avale pe o i runga fara ka avale ka ule la au. Ale maka le mai ai si ai. Pu e lo mole ko round number plates. Io nga fa sa foi le runga community notices foi ale ku ura kit. E le rido waro fa ka ngole ka ngale pala. E o ku foi nga me. Ma le si me. Foi o ki arua ko ele no la wa umanga fa apoku le fa ta inga o ni u mea io o le la pisi vo le o le council foi o la umanga fa apoku anga ki arua ko le hau ka manga umanga hau u mea ko fa apoku le la pisi e di se la pisi ko wa e ri va pe ki nga inga skoi nga fa apoku la pisi o ia ko rua ko e fa pai o longo winga o le sike me ko rua ko ila ka vale vo le au ame ai la vea lo mala sunga ko inga yanga la pis e o le sina vai o i me sima ka di o ma fofo o le mere o ye le vai temile soli o le aso amar confik kau fai ke fai confik awa e pu o ane me me confik o le va me ameria si o kinga ma ku ya ame o lai pai le losai a wala i Wellington le rango ko wala le flat e sa o ka foi le io e manga ko i fo van io ai o mai lunga ngai o la me ko fa ko e mo le losa mu mo le losa pai e mo fo ia le losa sama mo fo le losa pinki io e ke no la upiko sirin kon kale kiri ka u ko me la mo fua o le o kiti oka o le da au oka se kon ka ya kiri ka u ko che yo kaya ninga wale fa fai mengia o keki ira ko nga o keki ro ke ro me rai ku
Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus. Find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, awa lai te whaatuai. Ai lesi tala nei loa lo walo. Kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Taimi Oceania, ma Peretania, Loma e maesa ilimano, mo Samoa ia sa oloto, tamasese, ua malingi loto, naitina ole mau, ua aula uina ilau, le tau loto te tele, ele ai o se fefe, e au solo le pongisa, ile vao esa ili o tama, e momoli, nai alato tau mafatanga, lauaki alangona pesi o iguleo, ele pule ni palangi o la Samoa, ole mau a pule, ole mau la valeta ua, ole mau Samoa mo Samoa. Toe pule o e ni palangi tu mau pe mamatala ne fa bongisa o mata seiva ai le fa kolone na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai inga na fai e papalangi e tele lava ina fetena i matatu manga masani Samoa lauanga nuku o taule loa lauaki alangona pesi o iguleo ele pule ni papalangi o la Samoa ole mau a
Whakamalia Reverend Whaalafi Tele Whalafantu e Nari le rei fo I vaenga o lea wauli wala pese la waki la ngona pea siowi o leo. Vai o tuai tātou polokalame whanga solo le rei stofi whaatawhi te o ngā ruenga ma tiute anto ai ma whiwhano whilima o leo turu. Ma lola wari I le wha ma losi tānu sio le rau tau no. Ino whanga fo I olo ia o ngā le whanau tali e le taimi e tai le longo ma ngā I mai foi. Ia ma le whaia o ngā moli mai sio walo ia wale si fui nā me fi aile awari ia o Wayne ia o ai foi o si uso ia lo pati o le mena e fi aile awari ia o e piki mai tamaiti langa foi e feo lolo anai whaia o ngā foi e tamaitai o lea whato ai o mai pēa ma le tasi tausanga wai o mai ei mawha o mai I o I lea o ngā whaia o ngā ia o la lai e tau e mātou fui lele fresh an vai ngana mai o ilea o ngā whawhia onga o le mea lana ti ngā la whioti le lava ia e tia ia la ngā ruenga ai o fui lele o ele o le nau I nei whanau a o le nau I whaia onga a nei whanau ia tu nei tina e o e piki maita maiti ia e no nofo o rua ia Aua tu te whaina mea lianga wape. E misi hara lau kamare au o lo paki pona whionga ian teitole I le Sunset Motors. E ki nganga suwa ua umalimba a lau whamai. Han, lela wada piki mega mai. Ianga wha peano siong wharaku e kālo whai sio kua rua. E ki ngā inga lai anua e piki mai. Tina, e le olea ngā e oele awari I ngā e piki mai ka maiki. Ioi, e whio lolo a ngai whaia o ngā e misi la le au laudu polongi. Ioi, ma le au laudu hui lili piu liuri mū. O le mea ngai kauko o ele awari. Aso ngā fua, aso lu. E kusa ki nganga whanongo kungwe. Kusa lala whioki le la vava. Ai se vai ere mea ngai renko oi I whareaunga. A whafonga mai ia nei whine po nei whale tua. Ia po tausifo. O le lapuka I nganga. Ngie I kou wha apea o kou oi le nganga o nei whanau. Ioi. O le aka mai fo I le seri I le te sewa ai whanlea. Malama le ipa o le turanga lea. Ia e misiala. Ia e whape foi lele e mua kaua ki I le ofisa. O lai foi e sesi poloni kongi. O longowi. E fiurka mai kiki e whaakari mai. A lai karkala ngoa I le ofisa. Kusa e le alaku alu su e mai le kama kiki. Po le kingi kiki. E aruaku ku mawha sepa maka I le whaiau. Tole. Hui e kuki ole lianga whape. O le mea ngare kupu. E se kako wha ukara i. O le mea le usale ku waku hui le aing. Koma oi. Koma oi. Ha walu le po ako. Iwa siuso I ia polo. Nganu le po ako. A vei le moi. Kwa muso e moi. Kere ropo. Ele fiu e whakua le moi. Ngai whaku moi. Malolo. Kasuia. Usanga o sioki o penkolo. Ngare mai mau o pepa penkolo le awari. Ia laku fui le kai o. O kai kona koui. Ki nganga sua uarima. Alewa mai. Han. Whakari kui. Mako wha ukara I mea ra wari I re whai. O le mea ngai le ia. Ngā lea ruaku ar ka heau. Manguia le au. I le sia ruaku ar ka heau haru. Kiro fua I whai au. No way wholesale. No. O le mea ngā kau mea raka leo lose ia kia. Pama, ke rorisa. Ke rora o mesa a whai asola. O le mea lea, a lua kua pakara o ka vani.
Paka i runga na mukia. Whakusun. Ha, chul. Ka viola. Ma yo. Ya. O lua kula nai. E mangkola. Ako lua ka miki dao. Lua ngai lua foi fia o ngai fa good morning. Ya. O whakungana i a ready rose. Mai. Lai foi ola lele au ngai. Whakusun. Kaka foi lele kukupuru. Ma yo. Kaka ko nganga fai maso. Ia maka ko rea soringi. Au lawangi ko arus ka malo. E piki menga me kia. Yoi. O tau tina wa ai uma whaia onga. Yoi. A whaia ko kere ka mai kai whaia onga. Ngofo uma ka malo le whatu. Talofa North Shore. Wa o mai le taimi e te whaatou whai I whailonga mō laupini la pisi. Mai le asu mō mati, lua afe lua lima. O le ale toi mo mia ni whailonga mō pini la pisi I North Shore. Na o le whaata avale lava o laupini au tawhala awala tele. Ai le itai ina le fitu le tai au. I le aso e au ai la pisi il pule ngānu wa au kilani. Sa ili le pen tags mō nisi whamtalanga. All together, Auckland. Jalo whanawha tia roa, wa te talaina neile o unanga e veni, mō whaataunga I au kilani New Sila. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le White House ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walo. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ile mafuta na mafana huwa
Sige e tolu mana ve misi luki su a male pese ile tene faya onga. Le mea na le fia ili tupa leo tamala iti. Ya matama fio lolo sha lava tamama tua. La to pensione yo la to ye usta ya mama. Wa sasi lo foi ya ona te lele o fale ton. Yo, o la mewa va veli ko la mewa va ven ko fa ko seri awa. Yo wala. Mewa va tu. Avel ka ya mami. Yo, awa avel ka ya mami. Na le ya le o se me tupu. Pe ke le kwa kala. Yeah, la family me is all right. Yeah, it's okay. Tomorrow is Valentine. Aoi, ja, mano kwelu so ya kasi ano sa nili. SK crates mo fa molisa mo olisi le au fa kilo le fa ya onga. Ai mi sa fa ya onga ya fa ai umai oi le onga. Fa ya onga. Ja, tanto kolosi tu ile lo ile mo tu isot. Fa tala fa tu ile le isi le tai. Tai o le au fa tu foi le me tu yo pa wa onga. Yo, ele o piking kami kia ong ai hofua fa lave nga wenga tama tai fa ya ong tala van tu yes fulu malava ngolo ma to ina I timaru ma no ali ta fa ni yaso ma fa foi ko kanga wa ma ko pe ya lo fkede kwa ya Carol Chen kamalele yo ole si sa fa ya le amiole ya sola o si usole ya tai la fa ele tu ya fiso yo alwe ke mingi ya wa usika ya wa ko ka shira va ngona wa vi yai ma lon tu ya John Leota yo Sarah Crichton e sa o le lo kalanga va ya akala pati yo e sa o le kala lisi alisi abas e wa ngo fa longo finga pasi vo si uso ya sola yo e sa o le fai kaunga kupe vo yo pas ke mi o so I foske sko inga o le tas Talo Virginia North Brisbane ila Java leo Paulo Arona ia male misiona pule ya Korea ngo fa longo ye sola e kanga ngo ya pi uma ola ki esa o yanga ola fiafi fo I wo uma ko le va amoi yanga ole fai ka yo le pi o nga pi ko yo pasi mai lo fusi pasi mai van san katoliko e la paspi o nga yenga ko me nga fai ka mo ku ore ku I le manga ko lu mo ko re kas e nga fai lo ko nga fai ka nga le fie la ko mo lo pati fai va perfecto ku sa o ku pepe fa mai ya lauki ya ka o singa lima ka la ya le tas ia nga umaleo le nga ko ka wa ku le lusu ka la lauki yo di makala sko inga ole ka ele la no rangi e ka ke ko o me la fa ia pasiringi vai kai yo ko anga pe o ko fer gambe ka no si ia ku o sfore o ole mea hu e maria I mengi o pasima taxi kusa afa pe enga kere o koko ngia le kupe o le taxi I frika in wa ngo fa rongo fu sa mo yasola fa me ole kule ka o le taxi me anga ka pung yel fa le taxi sko inga vole le I fefo le ka vush ole vole ngo ole otto ale me ole taxi yasola soli al waku sa Base moment. Ya, wa kasi di ba nga pe wo fa longo ri ka ngala ko mo se yuli mo tunga le ile fa ma iminomo. Awa ri singa skula ki. O ke le lo po anga mele fa yul fa ma. O wa ri do. Awa on le me ko fa ko. Ko wa ile se skula ki. E se le fu mak. Al mo ko makua o ka usangorong soifu. A ke le lo pe me ka se le fu on fu mak. Ia onga o le toi fia lai titi. Ai pangalia. Ua o mai ale matua. O le mea lale. Uso. Sei. Ioe. O war koe varia lo ulu. Ala ka wawang ko ulu e marula wao ngā mea o le vari so.
In this update, sharing data between government agencies is being touted as a cost-shedding option. The Parliamentary Commissioner for the Environment's addressed MPs today, saying there needs to be stronger directives on collaboration. Commissioner Simon Upton told MPs not sharing information is nutty. He's outlined his vision for a culture change. It's free. In return, you share your data, and then we can sit down and put it together. But that takes a great deal of trust. Concern about ongoing cuts to science roles over the past 7 months as the government insists the sector is key to economic growth. Save Science Coalition says the total roles lost since July is about 570. This includes 63 redundancies at government agency Callaghan Innovation, which is being disestablished. Coalition spokesperson Dr Lucy Stewart says the government says one thing and does another. They haven't announced any new funding, and they've announced major structural changes without additional funding to fund the structural changes.
A man who died when he was hit by 3 vehicles on Auckland's southwestern motorway last week died on his birthday. Joshua Nathaniel Love died after walking onto the motorway at about 1:30 a.m. last Friday. Police say they're still trying to find at least 3 motorists whose vehicles hit the 34-year-old, none of whom stopped. A $103 million decline in retail spending last month may be a sign of things to come. That's a 1.6% fall from December. Fuel and motor vehicles were the only categories to increase. Retail NZ CEO Carolyn Young says inflation and an unstable job market could bring continued grim conditions for retailers. Look, I think, for the next 4 or 5 months, we're probably going to see more of the same. That's news. In sport, Warriors coach Andrew Webster's confirmed Alan Watene-Zelezniak will miss at least the opening 5 rounds of the NRL season. The wingers had surgery on a fractured wrist, suffered in their opening pre-season match against the Sharks in Sydney last week. Phoenix coach Giancarlo Italiano hopes to have his new import on the pitch for next weekend's derby against Auckland FC in football's Men's A-League. Attacking midfielder Chico Giraldez joins Wellington after being loaned out for a second time by his Malaysian club. Italiano outlines the new acquisition's attributes. Technically a very good player. If you go through his career, he was at Sporting Lisbon, Eintracht Frankfurt, and played 4 or 5 seasons in total in Portugal. So really looking forward for him to get ready and contribute to the team. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Tala le tau mo le so mo le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e mātele na le wingo le tau e ono iai na iti mo to ulu I tu saute mo mātua au kilani I le awa uli. Le animali mai savili, whaalawina fo I le sau malu mai le sami I le awa uli nei. Bevela whaamawina I luas fulono tikeri ma le malu lua se fulu fitu tikeri. O le angoto ifo le lai le awhiawhiana nei I le luas futasi minu tete ai le tulai balu. Mo le aso atai ao e le wingo le tau se banga na hai na iti mo to ulu I le taiao. E angi mai savili mai sasae whaatukla I alo na manosi I le taiao. Vevela o le aiai, le luas fulono tikeri ma le manu lua se fulu fitu tikeri. O le aosoa e le lai le taiao a taiao le toes fulu minute I le tulai fitu, ma o le angoto ifo le luas fulu minute te ai le tulai valu I le afi. O la utala nao le tau mo le somo le aso a taiao. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ali
Janga mai to fanga me kema DJ Dave le divang ola woli malapese ola tawanga li ioi fa itela uli o fa yansi le vola so fa fo isi vevela I matapongia nesesi au lele ya uli le fa ngol Dave ya so fa malo antu ma fa tala fa tu ma tua ele nga twen le fa na wa ngol tu wa ngol ria stofi tala to maiti wa me o tu wa me la ngol ria so sa ya ngol pole dansa e no fele fale ya le Fancy tu moa o ngai le ding vita a misela vai kolis ya fe ona ile mo serve no lo wa tri polo wa fine awane I fati ya lau tu yatu tu yatu mo tu yatu pea ona to ina mai ile ele fa pe tu yatu tasia e fa ali yo ya na sa wa ya le to mumo ya le fane ele ko ya no ku to maiti vai o to fuspa Tau ni mai mo tato por kala mele to e amatalia na amataila songa fua fisili matali langolongi na malo sielo frikeke o le Phoenix Delights mo e ke ha so fa nau fa ipoiponga ma so se fa moi mo e lunga le Facebook PHINAS Delights ya mo le fa ofu o le Uncle Sprint UNKOZ PRINTZ Im fai print so o se melava I lunga o so o se mitiafu a mise level toinga print lea o saule vai temine o fai waina o le DTF printing kabanga e ke fiwe ka il masingi ka lava e se anse la lava ona leanga le ole waiva miruto ten healing to line tolu vai ane fuspa o le fana wa onga ilanga yantu ima o tamalao Talofa o au o leilani Mātou tena rofo whaatasi malau to olua, le mawha naumana I o mātua. O te bala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soi fua malonoina, ma whamatalanga I mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se tutongi, Bala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Talo whanawha o tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaia lo sa ili se a onga a matza molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, oh! Ole wa se anchias full tasi minuto tani ling to line tolu to le Radio Samoa. Por kala mela woli ba fonga mo tanto wanga e tu sifo au kilani sifo. Kituno o Henderson le fa tasi mail to fa ya ulungia Peter Pelanato ma le fele chapa lea o fa ngoi na le City Cars. Ulungia ma lo for your favor ya ma lo full to one time. Ma tanto wo le fiafi ya antai hawa enda tanto feo fo fa ile lofa. Ja, maar mantu le tavole fowol lo matua, ja pole to ina foi. Ja, modi fa te tanga se manu, ja pole tenga foi le fonga bua. Pa balo fa tai o le ua ta mesina foi la fa la. Tau nanga abate le ya so e fa se lo ia no malu le tanto tu no lo fa pena foi en fa fonga tampo mai la monta le ngate le ia o fe la le mo mai ta fa se la longa. Ia, mana tua foi o le tā manga tau lava o tau o vai malima e tua i ele atu nu. Au auna, pātau waa, ia o le a foi se vave
ia ma se au nanga o whapena o na whao atu esta e se sa fau i lo monta ia ia le atua o lo mawale le atuanga i o tanto mawhau ngai whaatino i ngā venga i na i wawe o le whaataunuina se sa wa o le wa e a onga seu manu ia o le teiku pisi fo le nei o mana o mienta avale le nei mo nei whanau o wae o le mai tau watu o toi umi se teimo le tātou sama ia na ngai me fo le tau malulu o tau timunga i mamatangi e mo te fo i le lolo wa le tau ma le tūlanga o lo iai a o le leile sa ia e walava ia le malu o le tātou atu no belea e toi whaatalofa ia maofo lo whaatu la o tau auna le nei ia i tele lava o le tātou atu no i nei ta mamatuti na matua no fo fale e maise i la tau tono holwhi ngalwenga ia o tono lau ta vale o mau mal tātou whaatalaunga ia e maise fo i ia le au whai ngalwenga le tua e le mwhaiani whaangaloantu la o tau kitalo o wafa munianga mo le au whai ngalwenga tama whanau o lo tātou tau tuaina le atu no o ni file so se vai panoa tātou alalam papa o ai ia o le whaafelo inga lea i lau fitelenga teo manu e o atu le tātou atu ia i nei vaenga o le tāpor kalambe le so o le tātou tau whai wha malo la le tasi malo le sai malo le tau antai e ua tau mawasina masele mai fo ile le aso lulu o ile aso lulu le na tolu mai ina i wanga la inti le viafi ia le futo fa o le vela ia malo le metau o na lava e o la malo si lau ia continenta i tonu lo ofisa ungi Yoi, o le nganga le ta longo pe au foi nei ma tele tatou sa mo e malulu o tele fo fa ma i pesi ai ia alo o no apa ka tele mala au paolo foi le toso ai lo fala ina ia na ba ave bala tu spo ia o ilalo ina mau wa to file mu o tatou sa mo sa ile email e malulu to no tanto fale au ai e mai le tua le ia tatou te mafuta ia staitasi ai fa stai ia o maua tala o ngā sengase ia te leinga ia whailautusi ma ia ia o fulu ia mai te fōli telo wha ia whaafitai wape o nau o manuia ai whaafitai te manu ia o lo manuia fōlo si ufonga le nita e au o lo aso ka wala ia ai whaafitai le tua o lo langsoi fōpela o whautanga ia o tala masani lama o le nganga i o lungia ia tu malu le tātou ngā luenga i le atunu mau ale to o file mu manino le leile whamitaleino tūlanga uma lava le aka i pai o le atunu ia pe o maenga tā ua ia e whatu iai le tā ngā luenga lava ne i fo i atu le tanganta e toi siringia le tātou tautua ai o le mea le māsanianta avangatau iai ia tā ua le tali o fesiri no vinga ai sau falta avale o lungia i nei le sirika lona ai tele Lincoln Road o lo whaafsanga i le manmetono ta lia fesiri ioi e o ai le taimi wa Piki e lau ta vale ta ua foi lo to fili ba lia po felta vale le a wale te o teni se manu le o tele na fili ta vale le ele to ye se ta vale to sanga ba galo to o foi na mo sa mo te nei o wa fautoina ia la e lunga lau vai i le to sanga te fulu valu suiva anga ya tu le lufu fa no winga o to sanga nei tau no va ai ta vale sa mo a to piki o to ta vale ba galo to sanga ia o te lo o faisi na matua te lo lua fe lufu lima lo tato iai au le fautuanga ia ele le ia le turi matanga o ta vale fo ia o tau nu mai tono tato ia ina ia mo fai o na le value ta vale pe at to e faise si lo ia ai le fo lo fe ia ta vale fo au la ma lia lo loto le pe medio lo alu au la ta la se ngai le mal ta vale o dai fautuanga nei mo mo dia tu mo samoa ia o lo fa pena la mo na auto va ma ele o bisial ia o vai so uma o mau afa tau a baulalo afa tau vai so le lua a le le vai so le tonu al fale tele no vai nei ainga ya ma fa tau no vai foi la paperwork ia mo le tau tuina o le tanto vala o tu lungo tanto ala leo tu lago tatu ta vale se bando ia o le tele o tau sango ta vale i o le o tele na lau tau sanga le o le ala o ke foi le ta longa foi le o le tu matanga a tau no ma fo sanga fo ia o vave foi no mala o tu nei ai sa mo tau tu mai o le wa i to sanga ai piki la ta vale le lua fe ru fu lo tu lo toa ia ina io fai il fai unga o le tatu nga o le pole le tau o le tele o tau lo lungo tatu ta vale a ma o lunga tau tau sanga nei e tau fao mai lava lufu lima luas fulu ia pe a ma o tau sanga lufu tolu lufu fa a ma fo lo fo wili nei kato ia o le lava tau fao ma le val tolu se fulu luas fulu lo vinga o le ai manu miti ai nei nei o tatu tangata pe avala o mai tulanga o tatu fo wili o lo maua i Nissan Navara o lo maua tatu Toyota Nissan
tātou Ford Ranger, o lo mo foi tātou Toyota Hilux, ia o Toyota o four-wheel mawalunga nei, ia o le tele na su e mai tātou atunu, ono tāwale le male angata, o lo maua tātou RAV4 so stausanga, a mata mai lava lufu whanga mai le lua sepulu, ia o lo maua ia so se tu ainga tāwale nei o RAV4, tu ainga whaulau tā tele mai nei, ia o tāwale fo inga o le aingi ki e toi whaongana o meo alam o lo whaonga ia e o miale ki le pattern i o na ola leo tāwale, a le me taua i o le tele o tāwale nei o whausanga fo leo le hybrids o leo toi inu tele tāwale nei, ia e o ngā mo le malanga mamao, tono le tātou lo toa lo tele a tātou van o lo iai, ia, a maleono fitu a tātou van e tu, Toyota Yaris, ia, suluana foa, a tasi e ma tātou tāwale komeso lo iai, ia e whaonga ina mo kuria, nei tangata o lo wawa aini business tau kuria, wala o mai o lo tua tātou Toyota Yaris, ia o lo mawhai o na whaatino ai ia business nei, tulanga o tātou tāwale la iti, ia o lo tere mana noa ia tātou fuatoa, a ieri tali tununga, o nei tangata tino maululunga, o tātou sa mo tangata tino maululunga, o e fautuanga, whainga tāna e tue maulu lalu se fuatoa, ai saua i nei, tala no mai au nia so sau tāwale maulunga, e le pa leni le mala woso i tonu a wa o le maulalo le tavale oso i fo fa mai o tinga o tua ia ma afia o ngase ngase a sa o le lo so fai ia o fo le na o le tinga o lo tua se tu lo da tunu ia pa fa piti fa longo mal ta fa sala lauga tu lango ta to cashback o lo fai ta to cashback i so se about ia pa le la profile e o ai lunga fu afe e mo fai anta lia sa da lo fitu wono lima fa ia al fautuanga lava pa mole lava sa mo nei tupe uma ile ave fua o tupe uma to tongi uma ta to long na o nai fa la lave wo so fa fo sei ia o tala fe ngai mal te me fa el ta vale a o le no fa no fa tu nei nai long to so ani nai fa lave ta to lima se lau ta la masani e fa na tu ina a o le vai el ta to fa tau to no ta to ta vale ia a to mu ta no lau ta vale pa fa pe mai on fa tino ta to ke pa ia ma va tu fo ta to warranty mal ta to insure ia o mea uma ia pui ela o tavale uma lava tavale sa fa nga tinu ifafo ia ua de ina tia le mea tavale uma e mai tinu ifafo ia mai ia o ia mau lunga foi kilomita ia o isi foi vai nga ta ua ia fa tu ina tinu o lo tene tavale lo tu le ia o lo mau vai luas fu kilomita tol se fulu tavale nei tau na piki o no lai fo o nei fa tuanga ia mo atu le nga fa alo ia Samoa awa o le maketi o tavale mal fa tau nga tavale tono kaya o le ai mai tauina o le iwa supa sene o tangata Samoa ia ngai mai ia matalia fo le ta fa tala ulatu lungo ta por kalame o le nei taimi ia mo moriatu le nganga fa aftai Samoa i lo to manatu mai ia le maua fo i tala ulatu lungo tanto ala leo ia walawa tulango tanto pisinisi pa mangalo fo i sasi o lungia upo le tinu ia e poto ale tautai ia le atu e se ia mai fa pena lama le tanto ngaluenga ia e va tele atu i lo finangalo le tautua ma le au nanga ia ona tua malta to telefoni o le after hour ia po le loso fitu a lua se full fa fitu aso le vaiaso e te maua ia u i le o ma taxi o ma le valu fitu wa lua fitu lua ia po le numero fo le tato company wa ia i ma le tato website ia o le citycar.nz e te angu i lunga open lunga le computer po lau smartphone ia ona tatia o tu male rato ta vale i ona e vala au mai lo le ta numero e mo faina o la te piki mai oe ma te fa fo o lo monte se ia uma tatu ngalwenga ia fai via be uma ia au le nganga mawulunga ia e fo i lo ainga ia wale tau le matua wale tau tuina o lo ainga le nei tolu tau sanga e se ngai mo faina ina e mo fai ona so longa manuia ngalwenga matute ia mo faina o lo fa penan ko ia le tunu ia e mo le tole nganga fa te se manu ia i lo nganga le fa fo pel tu langa lo ia le company ia atono le lasio lo si fongo lo tele fa tau e mo dia fa lo plangalo ia o le tau le tai sua stai bulbuliane tau tau ela la tau ta que pega ia au ba o lunga pe foi malsala o dia nei vai o le ta por calame ande tem mulato na nga fa stai ia ta mo a to fa stai que van mo dia lo fonga ia i fa o no tutor nei aso ai lo fa tu ia mo sa mo fa stai o le ta fa sala lo mo le nei vai o le tau e feilo i pea o le tulenga ia lungia pira pele dan tole tutumala udanga ala City Cars te mo i nai le tasi lua pa tasi tolu fa Lincoln Road i nai Henderson wala udo ye le o iva lua tasi lima valuiva lua fitu
o iwa lo te silima valu iwa lo fitu pole over se lau lua fitu tolo fitu valu over se lau lua fitu tolo fitu valu ia le la tolu Miriam Fiona Evelyn Gale di vai ngole awoli Radio Samoa tasilima iwa tolu amo Radio Samoa tasilima iwa tolu amo tanya lo te vai tole ai okay mai siu te mai ana nai mau ama anai so e sia kala ye fa ye vai ngale a mai siu so ya se uli motunga o le ana meu makupuri foka mo fa ke lo nga wa ngalo fora Tamai ti vai fu spau tono tavan vai le falenga ile mo sama la po e le ka va ma e tu mi vale la ni sa no Bible tanto por kana meu silva tani temi le to ma Mr. Cowboy so ya sem tu ko DJ 651 jambalaya You got a girl me oh my They got a girl for the hero down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me oh my girl. Jennifer got real haptic fun on the bayou. They put dope, found dope, place is buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they go walk wild, me oh my girl. Jennifer got real epic fun on the bayou. Jump away across the pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for jar and the gale. Jennifer got real epic fun on the bayou. From town, get in the field, and you catch all the thieves in the bayou. Swap these months by bomb, what you do? Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for jar and the gale. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for jar and the gale. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Ciao for Samoa. This is Mr. Cowboy, and you're listening to Radio Samoa. La lele, oe inu ole vasa.
sula tonga ia manatua ia manatua o tupula ngata lavo ine ia so se mana o faali le malu ai tile fa asamo wana ole nanu fa amole mole so tei fi filo malu ole tu feel it in this amor ya la mala malita no le sua la palua va male sulla tonga ia manatua ia manatua o tupula ngata la boine ia so kasimana ufa ali ali manu ai tile fa asamo na ole nanu fa amole mole so tei fi filo malu now ia e mawale poto sili 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 awane ia ona olo lua ia sili sili lo loto Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Tungula wan tiu lewa a fatonu le tulai tolu fa talavan tu iloi ma tua langa tu leo le fana wa onga o le utua onga o le dei fo ia o li tala tu mai tia mai o to ya mai la onga le dei fo ia so sa ia onga e po le dansa e ma i la lo nga se wa inu la sang Panadol wa e lo va ile fo mai ya le dei fa tu le fo ia si vela ta yai oi le manu lu le condition o lo winga ia wa va vena e ma wil fulu man tani le lek fa no ilo tama lo tirana e va le ta to mero masani tolu fitu tasi lima even tolu fitu tasi lima even tolu ta to mero no tala to tolu fa na le fo i vainga o le a woli o le sili mo mua e ia le tama ta i Samoa o le ua Filifinia ne ise tulanga mawalunga i te tonu o le whainga malo a Amerika o le fisilina o ai le ngoa o le tamaitai Samoa lea ua Filifinia nei le presidente ia Donald Trump e avea ia ma se tasi e pito silio na mawalunga lo na tulanga e nate fautua ina foe ia le li presidente e le tulanga o le puipuinga o le saunga le mui te tonu Amerika. O ile ngol tabai tai Samoa, alo su maltani fesili, o na evala o meile le tātu no mero na mtala atu mo tau tabai ti tolu fitu tasi lima iwa tolu.
Super Mario now, Sam Chukunbo, Mr. Cowboy. Una Paloma Blanca. Was I one more leave ya? Hallo, het is Lusul van Midu John Tanneling July 5. Por Colambia, van officiële Batali, Lenia, Woli, langelijk mee de baan voor de kikker, Athena's Delights. Mooi kikker was zo van, nou, vijf ponga, maar zo zit van mooi. De Paulo me veel de ta ilano ole, PHINAS Delights. Ja, PHINAS Delights, die longen op Facebook. Mooi omalavanto, zo zie tu ainga kikker. Ole daar te vinden, galo. Ja, jas van, nou, vijf ponga. Ja, ole reunion, por hala mo fa mo fa por kalambel ofisa e kalisia. En fayon tan sanga ye lunga ina. Elanga jilya ol tan to falle off. Falle fayon de printer ya mi tiafu e before hoodies o to ninga o auta alo o a onga o kirikiti so skwenga me. Na lo walu fo ila lunga le Facebook ta ilalo le ngo. Uncle Prince UNKOZ PRINTZ. Ja. Ona even silide. Ja, maar ze je silide. Elengan to na je print. I'm favorite on a Milo design. E print ilunga lola. Ja, lelik. Ole we dan to wo je ilunga dan to le. Sika kwa nga je Talova Christina. Talova Christina. Talova Lua, Talova Tolu, ja lele. Talova Mary Jane. Talova. Sorry. Coffee urai. Ja, zie ik weer aan. Talova Mary Jane. Hello? Ja, oi voor jullie Talova Christina. Oh, Mary Jane. Oh, Mary Jane. Oi, Talova. Mary Jane, oh, maar joh. Alleen maar doe je van dit zijn. Zij doet daar ook een ding, zo Mary Jane. Ja. Oh, dan kom je zo weer. Ali Mary Jane. Olha, vamos boli. O ngai dungo de speaker. Ia ave ese mar speaker de menga ngai moku. Lelik o ato mi sa filia o nga Mary Jane. Hallo? Ia, on sa me dungo lina. Talova Christina. Lava. Ia, o a mai lau susunga. Ano mang via fastan? Lelik. Ole, e alula o nga Christina. Of, ole alo senga da wai. Fukol. Oi, kau sanga mo muri yo. Wala, sorry. NCA level 3, fila o nga le ja o nga nei Christina. O Waitakere College. Waitakere College na yo kila ni sifo. Pa kula le vave nga e o le faneri Christina. Nga piki oi. Kwa ide. Kwa ide si fia o vave piki oi ala le o mau e vanga o ya awa mea o nga ngia so. Ja, le. O ide ngor ka mai kaisa mo le o filifilia. E avem a director of National Intelligence America. Ole Tulsi Gabbard. Oi? Tulsi Gabbard. So e mo ilo kon. Tafio lai. La so la ngona o lea o yese sa mo into tonu o le White House. Misi na vai fau tu le president. Wow. And especially she's a woman. Yeah. How do you feel about it? I'm really proud. Really proud. Are you proud to be Samoan? Yes, extremely proud to be Samoan. And you should be proud because she's a Samoan lady. Yes, of course. All right. Well, thank you very much for that. Now, Christina, inga mea o ngapo ngana e anu foi lungo TikTok peka ngur fan. Fai rau mai on. Ja, le Christina fa tele le vala o mai. O lo ti dan polo te manan pikia o ile. Lo ki nga malakama. Ja, ka ile. Yo longo winga ngai o ku uman makanga wengo le piki o. Ja, le. Tuli tau mai le so anta le feel tanto sei ya. Ja, fa tele le vala o mai lo van tu lo te mama lo ti na. Ka ku ko kasi ko ya Mary Jane. Ja, wa woman ni no me ja, wa nga sa mo ku mu.
Ia, le. Ole ala usanga le i Mary Jane. Ole kausanga iwa. Ui, ole fkwa amaka. Mary Jane. Ole fkwa amaka korisi, Ioe. Ia, mai lale amaka ngoringi kua kamuamu. Manuia whawhitai. Ia, le. Oi, le ngon tamu i te Samoa, le wa. Filfili e tono whalpa pa e o le mahalo Amerika. O Tulsi Gabbard. Ea. So le, e kere kau ia ia Tulsi. Hai. Ia kako whai ngoi eo kako kasin, ia polo kako auntie. Le, o au mea o ngana e whai nere via fia Mary Jane. Ia, e ngia mea o ngai whai nere via fia pere. Ia, o ka mea o ngangara whai. Maka TV. O le mea o ngā scientist. O le harko i ngā mea o ngā. O le mea o le state of matter. O state of matter, O le hafo i le mea mua. O le solid, le amalesi mea. O le liquid ma le gases. Ia, io e ngā lu fo i funga mua i le au. Te tele Mary Jane de Valau, mai alo whaantu manu ia le fiafi, tuli tau mai le se i antai ha. Wero. Ja. Ja, alo whaantu whautai iau mantua mo le piki ina o e male moli le au. Te alo wha. Ia, Miko. Miko. Kwa ule lo ngā kwa o eri Miko, o whenga ke rafi. Ke rafi i ni sila. Le. Oi le ngol tumu i te isa mo, le u filifili e tono le, o le au whenga luenga a Trump. Kusi tapa. Ke kau ia Tulsi? O kuisi tapa. Ia mahalo whautai ia Mika, le rei whautai. Wala me, ngai whenga luenga ngiri Mika. Ai, o le whenga luenga ma. Ui fkua koe whenga luenga ia ma. Ki runga ngaro ngau whanau whanau me ngai whe. Alo, Savali Samono Sikimo. Ok. Ia no whakuru koe inga maloma ko. Uelo. Ia, maruia nei ia ola nga. Tamata ia Tulsi Gabbard. Ia atono na wala usi le fia. Ele to atele. O ia o lea ua whaaululu iai. Ia vaenga o mātau intelligence i to tonu o le mālo o Amerika. E avela na whautuanga. I lea ni i presidene. Ia manisi o komiti whaafoe i to tonu o le mālo tele o Amerika. So le ka fio lai. Le mea matau tiai. O le tamai tai sa mo. E le nganta o le tamai tai sa mo. A o se tamai tai. Lea o le a fautuaina. Ia le i presidene ia Donald Trump. Ia. Makau kia le mele wo ia le mālo tele o Amerika. Ia e wha mālo. E sa o le tala tātou fili le sa mo. Tamai. E au le ina i lau. Atina, ia ngusa i entantu tama e iei asken. Ia kap kio o koe fui o le White House. E lope kap kio o ko le White House. Ia ua, a makankau fui le leu kau sui le lango le White House. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Imagine every morning somebody put $86,400 in your bank account. Then every night, whatever you didn't spend that day was taken out of your account and thrown away. Wouldn't you spend every cent of your $86,400 every day so it wouldn't be wasted and thrown away? Believe it or not, you actually have a bank account exactly like that one, filled with something even more valuable than money, your time. Every morning, your time bank gives you 86,400 seconds. Then every night, the time you didn't use that day is lost. That's why we must learn the best way to spend it. Remember, if you kill time, it's suicide, since time is your life. We either use it or lose it, because lost time is never found. So what are the smartest, best deals that are really worth our time and life? Well, here are the two biggest and best bargains we can get for our time. They'll give us by far the most in return for the time we spend on them. The first smart investment of our time is people. At the end of your life, you'll never be sorry for the time you spent with your children, your wife or husband, your brothers and sisters and parents,
and good friends, plus the other people around us, whom we can spend our time helping make their lives happier. Giving your time to people just makes you richer, since the return on your investment both grows and lasts forever. The other smartest and safest investment of your time is to spend it with the person who gives you every breath and second of your life. You see, God created us specifically to enjoy living every day with Him. He even came to show us what He's like and the good, satisfying life He designed for us to live. So the more time we spend with Jesus, the better we know how to live well and wisely. In fact, He guarantees that if you'll spend your 86,400 seconds every day on living for Him and others, that at the end of your life, when you've run out of time, you'll be a truly wealthy person, because you'll be enjoying all the rewards and returns on your smart investments, even after you die. So why not get started today? Just ask Jesus to forgive you and take control of the time you have left. Just think a minute. Whakamali na o le vipese ua whaingoina everlasting praise e tauluan tu eile polakala mena o le think a minute. Le di fwoi fiafi o le aso tofi le aso sfultolo o februari lua felua lima. Polakala me ofsili matali mo le whanaua onga I totonu o au ki lani nei. Langalo kwenda mahalo sile le whalekeke o le Fina's Delight. Se maua ye keke o aso whanau whai poiponga ma so se wha moi moi. Na o le wanu la wailunga o le Facebook ta ilalo. PHINAS Delights. PHI. Pipe telo. Pipira. Ioi.
Mau mai to nga keke se lunga ina. Ya, lenga tira. O le fo tu mai le tau o le fale print ya of mitiafu o to ninga wa o ta alo o mo meo mitiafu foi le o family reunions. Ya, o maliu. Yo, tulanga uma fa pena na mi le print lunga le of. E o I tanto o fuma fan. Anu lunga le Uncle Sprint UNKOZPRINTZ. Mawan tuelo study. Olo manonga. Pa te tele man tu le fa ro ino le temi e vala mai le fa na we vala mai le man tu programa ne usilimantali. Le ding fo stof o le anto mo le fa poponga ile aso antao. Ile afo le tolu ile a woli tomaiti so so ni lo to ba lo tida. Faile kuko le ring fief aveo nana toi me ai me na po nye po na fifo ya to utono le pusa isa au mai fa vela au war ku o se me ai no le laura mi sa tanto me ai le sua ole ma kwa vela io usa faile ngama lurka he ke ko fo ku le i o la wa fa me ko nga ia lango ele ngan trile ole mafu e malana ku ka matango fi e na uma wa ma li po tamaiti fa apulo le mol le glad rap fa apulo le foi tu tono le pusaisa e vianga ko sa por ka le kasi le miao sa ko fa vela ye pe ke sa foi su e ko ka usani I feel like time to my teeth up take man to so for Wa mawhai o na awina atu le polo kalame, a le awa uli mafufunga mua. O na o le lango maalosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa, le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu, e resitala aila walo. Ua te ulunga ntoi nama stautua whale wa umo e sa molari stofi o la sangana wale tauta mali I le tato mafutanga. E ale banatu e poto la tautai e le taimi e sasi e la ai. E wha atoane I lo titi whaitama e manga lo iso manto leo. Le tau ona whangamua I e po le ato ona seman. E amaru I e tele ale de I e fiafi. E ma le tau mafutanga o le usao mai le sao le fionga le watu tau langi le fionga I an taito po le sunga le wao. Ia wa fo I le tuwhi nā tō tātou pepa fuala au po pusa fuala au. Ia wa la vala o sa I mau ngā se ngasi o lo fia. Ia wa tala watu. Sunga le li pule le fale asturimi. Tō whai au I matangi loto tulia. Ia manatua mai mātou pēo o I lo malo. Pia ai au au turimi mai a loto. Eli tu ola de for mai se antu lenga ngole tua I ainga fa vau o wo mai masani. Ona olana vala au por ia wa ami ai le tamai ya so sene a nesi sinia. E pe o le fa mo le family service I le fiafilding. Pa ia tulona au fa ma fa fana I loto o le pa ia ainga ngalua wo mai masani. E mai se lava ia halo mafana fa vau. E pe ona au iai I le tono le dei tudo o New Zealand. Ma inga uma o lo fenga iai. Ma le malanga le vali le onti ma le lonto fa no le lonto nuti momoia. Tanto tu mantu le tua. O I fu I tanto te lo ai a inga e fealo fani. E va la lata. Taimi o fa le vela. E ma taimi o po ka. Ma wi le dei fiafi. E ma wi ia la singo toi. Aloha tu fa sui foi. Tangata maua tutu Oroi mata uale matu Tangia wefa upekani masusu Hei tuna Thank you.
Lord